Murgimana tuweze kulisikia neno la Mungu. Mani mugisha reverend. Mungu na wabariki sana. Amen. 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 Reka ntishe gahunda bila kuharibu ama mpangilio. Mbasabe muhagurukeho gato. Ni wasi musimame kidogo. Abaririmbyi bashaka indirimbo abantu bose baririmbi. Waimbaji muweze kutuongoza kwa wimbo moja ambayo itakuwa ni ya watu wote. Iminota mike gusa kugira ngo abantu babanze ili watu waweze kupumzika, walikuwa wamekaa sana. Shimwa, shimwa, himbazwa mwami Yesu, imitima yuzuye mushobora kwicara, munaweza kukaa. Turashima Imana cyane kubw'uyu munsi. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku ya leo. Turimo turasoza iki giterane tumazemo iminsi 4. Tunafika tamati ya kongamano hili la siku 4. Kandi ndagira ngo nihuti. Na ningependa kwenda kasi. Babasezeranije yuko hari buze kuboneka umwanya w'igisirimba gishyushye. Mumeahidiwa kwamba kuna muda wa kuweza kuimba na kumchezea Mungu. Kandi abantu bagize inyota ugomba kugira vuba kugira ngo ye kubica. Na watu wakiwa na kiu unaharakisha ili isiwaangamize. Reka ndeba abantu batabaye muri iyi minsi yose n'abatari bahari uyu munsi mu gitondo ndebe uko bangana. Wale ambao hatujawahi kuwa na wao nione ni watu wangapi. Kwa ari benshi. Ninaona ni wengi. Inyigisho twari dufite muri iki cyumweru. Mafundisho yetu ya wiki hii yaravugaga ngo tube abakozi b'Imana. Ilisema tuwe watumishi wa Mungu biha agaciro, ambao wanajipatia sifa. Kwiha agaciro nk'abakozi b'Imana, kujipatia sifa njema kama watumishi wa Mungu. Ndabanza nongereho ikintu kimwe yuko abakozi b'Imana ntabwo ari bari abapastori n'abavuga butumwa n'abadiakoni. Watumishi wa Mungu si wachungaji na mashemasi na waevangelisti. Buri muntu wese wakiriye Kristo nk'umucunguzi n'umwami we, kila mtu ambaye amempokea Kristo kama mkombozi na mfalme wake, abayinjiye mu mubare w'abakozi b'Imana, anaingia miongoni mwa hesabu ya watumishi wa Mungu. Ariko ubundi yari jambo umukozi w'Imana, lakini tena neno hili mtumishi wa Mungu ntabwo ndikunda cyane, silipendi sana. Njya mbibwira n'abantu b'iwacu, niwaambia hadi watu wa kwetu, ngo umukozi w'Imana, mtumishi wa Mungu, ngo mwazahinduye, simubadilishe mukajya munyita umwana w'Imana, muwe mnaniita mwana wa Mungu. Kubera yuko umwana w'Imana, kwa sababu mtoto wa Mungu bifite agaciro kuruta umukozi w'Imana, inayo thamani kubwa kuliko mtumishi wa Mungu. Kuko umukozi ushobora kumwirukana, mtumishi unaweza kumurudisha, ariko uretse umubyeyi mubi, lakini isipokuwa mzazi mubaya,
nta mubyeyi ujya wirukana umwana. Hakuna mzazi ambaye anaweza kufukuza mtoto. Ndio maana uyemitamo ko umwana w'Imana kuruta kuba umukozi w'Imana. Ndio maana mimi huwa napendelea sana kuitwa mtoto wa Mungu kuliko mtumishi wa Mungu. Twebwe twije kuba abana b'Imana. Ndio maana ningependa kuwafundisha tujifunze kuitwa watoto wa Mungu ambao wanajipatia sifa njema. Kuko ubundi burya buri rugo rugira umuco. Kila familia ina mila. Kandi umwana wese wiyubaha yubahiriza umuco w'iwabo. Na mtoto yeyote wa kujiheshimu anaheshimu hata mila ya kwao. Imana yacu nayo igira umuco. Mungu wetu na yeye pia ana mila zake. Hari ibintu ishima, kuna vitu anapenda, hari n'ibintu yanga. Kuna vitu pia anachukia. Jewe njya gukizwa, mimi nilipotaka kuokoka, nari mukuru. Nilikuwa mkubwa. Nari umwarimu muri universite. Nikuwa mwalimu kwa chuo kikuu. Ntangira gushakisha nkumva ubuzima ntabwo bunejeje. Nikaanza kusikia, nikaona maisha haya nifurahishe. Ariko igihe ntarabona igisubizo cy'ubuzima bwanjye. Lakini bado sijapata jibu la maisha yangu. Mbonye barua ya leta inkura muri university. Nikaona barua ya serikali kuniondoa kwa chuo kikuu. Banyohereza kwigisha muri secondaire. Wakanituma kufunza kwa shule la secondary. None uko nabonye nta kazi kenshi nari mfite. Kwa sababu sina kazi nyingi, ni gahunda yo gusoma Biblia. Nikajipea nafasi ya kusoma Biblia. Ntabwo nari nzi ko aronza kuri igisubizo cyanjye. Sikujua nitatoa ndani jibu langu. Sinzi ukuntu nasitaye kuri Yesu. Sijui vile nilikuwa kwa Yesu. Ijambo litoye cyane. Neno dogo sana. Ahantu Paulo yandikiye Abafilipi. Wakati Paulo aliandikia Wafilipi, arabwira ngo kubwanjye. Akasema kwangu kubaho ni Kristo. Kuishi ni Kristo. No gupfa byambera inyungu. Na kufa ni faida kwangu. Ndabona uyu mugabo. Nikafikiria huyu mbaba azi icyo abereyeho. Anajua ni nini anaishi. Ubundi jewe mbereyeho iki? Kwa nini mimi ninaishi? Kuko buriya hari igihe ubaho mu buzima utazi icyo ubereyeho. Kuna wakati unaishi kwa maisha na bila kujua faida yako ama maana yako. Nanjye nari no muri abo ngabo. Na mimi nilikuwa miongoni mwa hao. Nari mfite intego z'ubuzima. Nilikuwa na lengo zangu. Namvuga nshaka kuba umwarimu. Nilikuwa nikitamani kuwa mwalimu wa university. Wa chuo kikuu. Nari nabigezeho. Nilikuwa nimefikia. Ariko ndabitakaza. Lakini nikapoteza. Nifuza kuzaba umugabo nkarongora. Nilikuwa nikitamani kuwa mume na kuoa. Hagira umugore nkabyara abana. Nikawa na mke na kuzaa watoto. Abyo bibyara nakunze byaratunganye. Hayo yamekuwa vizuri. Ariko yo ntabwo ari intego y'ubuzima. Lakini hiyo sio lengo la maisha. Intego yawe niba iyo kubyara abana. Lengo lako likiwa la kuwazaa watoto. Twari dufite umupadiri watwigishaga. Tulikuwa na padiri akitufunza. Yitwaga Alexis Kagame. Hayo ndiyo majina yake, Alexis Kagame. Yatuvuga ngo yosha. Akatuambia heyo kijana, ngo nurangiza amashuri, ukimaliza masomo, ngo intego zawe ni izihe? Lengo zako ni gani? Ugushaka umugore, kuoa mke, nkarongora, naoa, nkabyara abana, ni uweze kuzaa watoto. Akabwira ngo ibyo ngibyo. Akasema hayo ngo n'imbwa zirabikora. Hadi mbwa wanafanya. Ngo ntabwo ari ikimenyetso cy'uko uri umugabo kurongora ukabyara abana. Hiyo sio ishara ya kuonesha kuwa wewe ni mbaba. Ngo n'imbwa zirabikora. Hadi mbwa wanafanya. Ntabwo yavugaga imbwa ziriya. Yeye hakusema mbwa hizi zinatambaa. Yavuga ko umugabo udafite gahunda w'imbwa. Na anasema hati mtu yule ambaye hana mpangilio, yule mpumbavu kabisa. Na washobora kurongora akabyara. Na yeye anaweza kuoa na kuzaa. Ati uje wiha intego ziri hejuru. Anasema uwe unajipea lengo zile ziko juu. Noneho nza kubona urwo rwandiko Paulo yanditse. Sasa nikakuja kusoma barua hii ya Paulo. Kubwanjye. Kwa ajili yangu. Kubaho ni Kristo. Kuishi ni Kristo. Kana ari umukristo. Na nilikuwa ni Mkristo. Ariko aho ni nyine wo ku cyumweru. Lakini yule wa Jumapili. Hari abakristo bashobora kuba bicayemo hano. Inawezekana kuna wakristo hapa. Abandi bajya mu rusengero kuko ari ku cyumweru. Wale ambao wanaenda kanisani kwa sababu ni Jumapili. Haba hari ikintu gishimishije ntugeyo. Kama kuna kitu ambacho inafurahisha usiende. Urumva kuri university hahoraga ibintu by'imipira. Unajua kwa chuo kikuu kuna michezo za basketi, basketball, za volley, volleyball. Jewe nkiri n'umunyeshuri nabaga muri ikipe ya atletisme yabiruka n'amaguru. Mimi wakati nikiwa mwanafunzi nilikuwa wa kukimbia. Nari n'umwantreneur wa atletisme. Na mimi nilikuwa nikiwafunza wale watu wa athlete. Arijenye mbwira bishop. Namwambia bishop. Ariko hano hari abasore mwapfushije ubusa koko. Kuna vijana hapa ambao wamekosa. Umuntu usirimba isaha akayimara. Mtu ambaye anachezea Mungu akinamaliza saa. Jewe umuntu namukuramo umwathlete. Mimi ukinipea yeye naweza kutoa mwathlete mzuri. Ku kibuga kirukanka gasiga abanyakenya. Anaenda hapo kwa kiwanja anakimbia na zidi wa watu wa Kenya. Maguru maremare. Watu ambao wana miguu mirefu. Basirimba isaha. Ambao wanamchezea Mungu saa mzima. Ndatangara cyane buri. Ninashangaa sana hivi. Ariko abantangaza kurushaho. Lakini wanaonashangaza zaidi. Mihanga gato ni wajya gusirimba. Muvumilie kidogo. Unaona na hano mu badamu. Utaona hadi wa mama. Kabona umudamu yasirimbye. Unaona mama anamchezea Mungu saa mzima. Ari abantu babashyira kuri piste. Nasema watu hawa ukiwaweka kwa uwanja. Baca ibintu.
wanaweza kufanya vizuri. Kandi njemba pastori. Mimi nilikuwa pastor. Mfite ikipe ya atletism. Nilikuwa na timu yangu ya atletism. Antrenema zimwe baje bazikorera mu rusengero. Mazoezi mamoja wangekuwa wanafanya kanisani, nasema ambia tuweke kisirimba. Ile ya juu sana. Turasirimba isaha. Tunamchezea Mungu saa mzima. Turangiza tuje gukarawa. Kisha tuende kuoga. Antrenema mirabirangiye. Tuna mazoezi yatakuwa yamemalizika. Ariko byo nukwiganirira. Lakini hayo ni maongezi. Hanyuma nawugiraga ibintu byo gushaka Yesu. Nilikuwa nikiwaeleza mambo ya kumtafuta Yesu. So iyo ku cyumweru nta kintu cyabaga gihari. Kama Jumapili hakunge kuwa na kitu fulani. Nta basket, nta volley, nta atletism. Hakuna basket, hakuna volley, hakuna athlete. Najyaga mu misa. Ninaenda kanisani. Nari umukristo wo ku cyumweru. Nilikuwa mimi ni mkristo wa Jumapili. Kandi nkumva ntacyo bitwaye. Na ninasikia hainuzuru kitu. Nkumva Imana ibyo ari byose ntacyo bitwara. Najua Mungu hajazururiwa pia kitu. Nza gusoma rero ubwo buzima bwa Paulo. Nakuja kusoma maisha ya Paulo. Aravuga ngo kubwanjye kubaho ni Kristo. Alisema kwa mimi kwangu kuishi ni Kristo. No gupfa bya mbere inyungu. Na pia kufa ni faida. Ntangira gushaka intego y'ubuzima bwanjye. Nikaanza kutafuta lengo la maisha yangu. Mbereyeho iki? Mimi ninaishi sababu gani? Hanyuma mbona Yesu. Kisha nikaona Yesu. Haleluya. Haleluya. Hanyuma rero kisha bado nyuma yo kubona Yesu, baada ya kumwona Yesu, ibintu byose byaroroshye, mambo yote yamerahisika. ntangira kumuvuga, ninaanza kumusema, kumunena. Haleluya. Haleluya. Ndagira ngo tugaruke inyuma, turudi nyuma kidogo kuri ya magambo, maneno yale. Ndagira ngo nihute, nitaenda haraka. Nabonye iyo ntangiye kubwiriza nkatangira mvuga inkuru. Nikianza kuhubiri ninaanzia kwa habari, historia. Njya mbibuza n'abapastori kuko je nigisha kubwiriza kuri university yacu aho twigisha theology. Nilikuwa nikifundisha hadi wachungaji, bali nilikuwa nikiwafunza. Kwigisha. Ukianza kuhubiri, kufundisha, ugatangira utanga ubuhamya. Na unaanzia kwa ushuhuda. Ugatangira uvuga inkuru. Unaanzia kwa historia. Uzitonda ushobora kwibagirwa ibyo wari ugiye kuvuga ugakomerezaho. Endeni pole pole, unaweza kusahau yale ambayo ungeyasema na kuendelea hiyo hiyo. Ariko rimwe na rimwe kubera ko abakristo baba batazi nibyo wari ugiye kubabwira. Lakini kwa sababu wakristo hawajui unataka kuambia nini, atari ko burya twafashwaga. Nao wanakuambia kumbe ilikuwa imetusaidia. Watu wanapenda historia. Wakorintho wa 2:6. Waraka wa pili kwa Wakorintho mlango wa 6. Niho twigaga muri iyi minsi. Hapo ndio tulikuwa tukijifunza siku hizi. Uyu ni umunsi wa nyuma. Leo ni siku ya mwisho. Aravuga ngo kandi ubwo dukorana nayo, nasi tukitenda kazi pamoja naye, turabinginga kugira ngo mudaherwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Twawasihi musipokee neema ya Mungu bure. Kuko yavuze iti, kwa maana alisema, mu gihe cyo kwemererwamo narakumviye, kwa wakati uliokubalika nalikusikia, no ku munsi wo gukirizwamo naragutabaye. Siku ya wokovu nilikusaidia. Dore none ni gihe cyo kwemererwamo. Tazama wakati uliokubalika ndio sasa. Dore none ni wo munsi wo gukirizwamo. Tazama siku ya wokovu ndio sasa. Iki nicyo twarebye ku munsi wa mbere. Hii ndio tuweza kutazama kwa siku ya kwanza. Siku ya kukubalika, umunsi wo gukirizwamo, na siku ya kuokolewa. Kuko iteka ryose mu buzima bwawe bwa Gikristo, kila mara kwa maisha yetu ya Ukristo, ikintu ugomba kubanza kugenzura, kitu lazima uchunguze vizuri. Uzabanza ugenzure niba ufite Yesu. Chunguza vizuri kama uko na Yesu. Kuko Biblia iravuga ngo, kwa maana Biblia inasema, abafite Yesu, wale walio na Yesu, abafite Yesu, walio na Yesu, abafite Yesu, walio na Yesu, bafite ubugingo, wana uzima. Ariko badafite Yesu, lakini wale ambao hawana Yesu, nta bugingo bafite, hawana uzima. Aho niho byose bitangirira. Ni mahali hapo kunaanzia. No, Paulo akandika. Paulo sasa anaandika, uyu ni wo munsi wo kwemererwamo. Hii ndiyo siku ya kukubaliwa. Uyu ni wo munsi wo gukirizwamo. Na hii ndiyo siku ya kuokolewa. Kuko kugira ngo twemerwe n'Imana, ili tuweze kukubaliwa na Mungu, nuko tuba turi muri Yesu. Lazima tuwe ndani ya Yesu. Iyo udafite Yesu, kama hauna Yesu, ntushobora kunezeza Imana. Huwezi kumfurahisha Mungu. Haleluya. Haleluya. Kuko intego y'Imana, kwa maana lengo la Mungu nuko twese twakira Yesu, ni ili sote tumpokee Yesu, noneho agakurira muri twe, na kuwe ndani yetu, tugasa nawe, tufanane na yeye. Haleluya. Haleluya. Hari igihe nyambwira abapastori, kwa mara nawaambia wachungaji, ntabwo nitugera mu ijuru, ni tukifika mbinguni, tushobora kuzagira ibibazo, unaweza kupatwa na shida tugeze imbere ya Yesu, fika mbele ya Yesu. Kuko baratubwira, kwa sababu wanatuambia ngo itorero, kanisa, ngo ni umugeni wa Kristo, ni bibi harusi wa Yesu, rigomba kumubyarira abana, lazima lizae watoto basa nawe, ambao wanafanana na yeye. Noneho nugerayo, sasa ukifika, mani kubwiri, Mungu akuambie, ese pastor, aba bantu uzanye, watu hawa unaleta, ko mbona badasa na Yesu, mbona hawafanani na Yesu, wabakuye, umewatoa wapi? Ese ko ubwawe mbona udasa na Yesu, mbona wewe hufanani na Yesu?
Si kibazo. Si ni swali. Hari igihe umubyeyi abyara umwana. Kuna wakati mzazi anazaa mtoto. Hari abagabo babi. Kuna wababa wabaya. Atari uyu mwana. Anamwambia lakini huyu mtoto asa nanjye. Hafanani na mimi. Sanga umugore atangiye gushakisha ngo buriya ngo asa na garamperi we. Unatafuta anaanza mama anaanza kusema nafanana na babu. Natwe ikibazo cy'Imana rero. Na swali la Mungu sasa nuko nta na oncle tugira. Sisi hatuna mjomba ama baba mdogo ama mkubwa. Nta grandpere. Sisi hatuna babu. Twese tugira papa umwe. Sisi sote tuna baba mmoja. Agawa ngo niba muri abana banjye. Kama nyinyi ni wana wangu. Nabahaye grand frère. Niliwapea mkubwa wenu. Lazima mfanane na yeye. Kama mfanani na yeye. Muzambwira aho mwavutse. Mutaniambia mmezaliwa wapi? Amen. Musome mu Baroma. Soma Warumi. Kugira ngo mwumve icyo nshaka kubabwira. Ili muweze kusikia ninataka kusema nini. Ibice 8. Mulango wa 8. Ndacyari ku murongo wa mbere ibyo twatangiriyeho. Nikingali kwa ule mstari wa kwanza ambao tulianzia. Umurongo wa 29. Mstari wa 29. Ariko reka mbere kuri 28. Lakini wacha tuanzie 28. Aravuga ngo kandi tuzi yuko kubakunda Imana. Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote. Yose fataniriza hamwe kubazanira ibyiza. Yote ambatana mambo yote. Aribo bahamagawe nk'uko yabigambiriye. Kwa maana waliitwa kadiri ya vile alifikiria. Kuko abo yamenye kera. Maana wale aliowajua tangu asili yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo. Aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake, kugira ngo abe imfura muri bene se benshi, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Hano Paulo aratubwira, hapa Paulo anasema Imana yaradutoranije, Mungu ametuchagua, iraduhamagara, akatuita ngo kugira ngo tuze, ili tuje tugire ishusho ya Kristo, tuwe na mfano wa Kristo, dushushanywe n'ishusho y'umwana, tufananishwe na umbo la mwana wake, duse na Yesu, tufanane na Yesu, ngo kugira ngo ili abe imfura muri bene se benshi, awe mzaliwa wa kwanza kwa wandugu wengi. Imfura muri bene se benshi, mzaliwa wa kwanza miongoni mwa wandugu wengi, ariko basa nawe, lakini wakifanana na yeye. Haleluya, amen. Bagasa na Yesu, wanafanana na Yesu. Umugore agasa na Yesu, mke anafanana na Yesu, umugabo agasa na Yesu, mume anafanana na Yesu. Kuko gusa na Yesu, kwa sababu kufanana na Yesu ntabwo ari isura y'umubiri, sio sura hii ya mwili, ni sura y'umutima, ni sura ya moyo. Turaza kubigeraho, tutafikia hayo. Gusa na Yesu, kufanana na Yesu. Muzabona muri Biblia ahantu henshi, mutaona katika Biblia mahali pengi. Paulo yandikira Abafilipi, Paulo akiandikia Wafilipi mu gice cya 2 mlango wa 2 kuva ku murongo wa 5 mstari wa kwanza wa 5, mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu, iweni na moyo ule uliokuwa ndani ya Kristo Yesu. Nubwo yari Imana, hata kama alikuwa ni Mungu, ngo ntiyarebye ko kuresha n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, hakufikiria ya kwamba kulinganishwa na Mungu ni mambo ya ngo ahubwo yisi nayo, lakini akajiwacha bure, ngafata ishusho y'umuntu, akachukua umbo la mwanadamu, ngapfurupfu, akafa kifo rwo ku musaraba, ta msalabani, ngo ariko nyuma yaho, lakini nyuma ya hayo, ngo yahawe izina risumba amazina yose, amepewa jina lililo juu ya majina yote, n'amavi yose azamupfukamira, kila goti litakunjwa mbele yake, n'indimi zivuge ko ari umwana, kila ulimi ukiri kuwa ni mfalme. Ariko icyatubwiye gikomeye, lakini alichotuambia cha nguvu, mugire wa mutima wari muri Kristo, iweni na ule moyo wa ndani ya Kristo Yesu. Tutakuja kuangalia mutima wa Kristo Yesu, moyo wa Kristo Yesu wasaguti unafananaje, kuko ubundi muri gahunda y'Imana, kwa maana kwa mpango wa Mungu, tuwe abantu bagaciro, ili tuwe watu wenye heshima, tugomba gusa na Yesu, lazima tufanane na Yesu. Haleluya, amen. Paulo yandikira Abakorinto, Paulo akaandikia Wakorinto, rwandiko rwe rwa 2, waraka wake wa 2, igice cya 3, mlango wa 3, umurongo wa 18 na haya yake ya 18. Arabwira ngo twebwe iyo dutumbiriye Kristo, asema sisi tukimtazamia Kristo, tukamureba, kumtazama vizuri, ngo mu maso yacu hadatwikiriye, kama macho yetu hajafunikwa, ngo tugenda duhinduka tugasa nawe, tunaenda tukibadilika kufanana na yeye, tukava mu bwiza tujya mu bundi, kitoka utukufu hadi utukufu. Haleluya, amen. Kintu rero ndagikunda cyane, neno hili ninalipenda sana, ukora byose, yale yote ambayo unafanya, iyo umaze kwakira Yesu, kisha mpokea Yesu, iyo umaze kwemerwa nk'umwana w'Imana, kisha ukubaliwa kuwa mwana wa Mungu, umagarirwa kugenda ukura, unaitwa kwenda ukikua, ukura, uva mu bwiza, toka utukufu ujya mu bundi hadi utukufu, ukaba uri umusore, wewe ni kijana, ukava mu bwiza, ukatika utukufu, ujya mu bundi, utukufu mwingine, waba umugabo, ukiwa ni mbaba, kaba umugabo mwiza, baba mzuri, ariko ukagenda uva mu bwiza, naenda kwa utukufu, ujya mu bundi hadi utukufu mwingine, ukaba umugore, wewe ni mumama, ukagenda uva mu bwiza, toka katika utukufu, utukufu mwingine. Ariko akenshi, lakini sana ntabwo ariko dukura, si hivyo tunakuwa. nze kubwira abantu, huwa napenda kuambia watu, akenshi sana Abakristo Wakristo bakura nk'isabuni, wanakuwa kama sabuni,
Isabuni urayigura. Sabuni unanunua. Ari nini nganiryo. Ikiwa kubwa hivi. Ukayikaraba. Na unaanza kujiosha nayo. Ukaosha nayo. Nyuma y'icyumweru. Baada ya wiki moja. Ukabona yabaye ntoya. Unaona inaanza kwenda. Nyuma ya bibiri. Wiki mbili. Ikaba no kurushaho. Inakuwa kidogo sana. Nyuma ya bitatu. Nyuma ya bitatu. Ikabitangiye kuba kayuzi. Inaanza kuwa kama uzi. Umunsi mukayikaraba. Siku moja ikabifuru. Unakuta inaisha yote. Kayibura. Hari abantu bafite ubukristo bumeze buryo. Kuna watu wana ukristo kama wa sabuni. Iyo baza abantu twakirijwe rimwe. Mimi nikiyauliza wale ambao tuliokolewa pamoja. Nababonaga nk'ibitanga. Wengi wao nilikuwa nikiwaona kuwa ni watumishi wa Mungu wakubwa. Ariko bagenda. Lakini wakienda bakura nk'isabuni. Wanaenda wakikuwa kama sabuni. Vile Mungu anawatumia wanakura nk'isabuni. Wanakuwa kama sabuni. Uko Imana imukozeho. Vile Mungu anamguza anakuwa kama sabuni. Hayaguye mu businzi. Unakuta yeye ni mlevi. Mu busambanyi. Kesho ni mzinzi. Yaguye mu mafaranga. Kesho ni mwenye pesa. Wazamushaka ukamubura. Ukimtafuta unamkosa. Hari nabandi. Kuna wengine pia bicara wanakaa. Imana ikabashaka. Mungu anawatafuta. Ikishatse gukora cyose. Kile anataka kufanya chochote. Anawakosa. Bapfuye bakivuka. Wamekufa wakati wakikuwa kizazi. Ariko Imana irashaka ngo. Lakini Mungu yeye anataka. Tutumbire Yesu. Tumtazamie Yesu. Ko tumutumbira. Vile tunavyomtazamia. Vile siku zinaisha. Turushaho gusa nawe. Tukifanana na yeye. Haleluya. 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 Uyu munsi siku ya leo ndagira ngo nimukeho gatoya. Ni umunsi wa nyuma. Ni siku ya mwisho. Reka nje muri Yohana. Niende katika ubutumwa bwiza bwa Yohana. Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohana. Mlango wa 7. Umurongo wa 37. Na haya yake ya 37. Ngiye kubigisha nabi. Nataka kuwafundisha. Nabi. Niwafundishe vibaya. Urabizi. Mnajua? Hari ibintu nyambuza bavuga butumwa gukora. Nina kataza wa injilisti kufanya. Ariko nanjye uyu munsi ngiye kubikora. Na mimi siku ya leo nitayafanya. Ufata umurongo umwe gusa. Chukua mstari mmoja. Akaba ari uheraho. Ndio sasa unasimamia. Hano ngo umunsi wa nyuma. Hata siku ya mwisho. Nuko ku munsi uheruka w'iyo minsi mikuru. Siku ile ya kubwa ya siku kuu. Ari wo munsi uruti yindi. Ambayo ni siku kuu. Yesu arahagarara avuga cyane ati. Yesu akasimama akapaza sauti yake akasema. Umuntu nagira inyota azahundi anywe. Mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye nkuko ibyanditswe bivuga. Aniaminie mimi kama vile maandiko yalivyosema, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Ibyo yabivuze yerekeje ku mwuka wera. Na neno hilo alilisema katika habari ya roho wabamwizera bendaga guhabwa, ambaye wale wamwaminio watampokea baadaye. Ariko umwuka yarataraza, kwa maana roho alikuwa hajaja, kuko Yesu yaratarahabwa ubwiza, kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. Mama nawe ningiye kubigisha nabi, maana niliwaambia nitawafunza vibaya. Ntabwo byari binaniye kuguma kuri kiriya gice twasomye. Hinge ni sumbua kubaki mahali tulisoma. Ariko nimukiye kuri iki gice. Lakini nimehamia kwa nubwo ndibugarike kubyo twize. Hata kama nitarudi kwa yale tumefunzwa. Ariko nashakaga muri ya murongo. Lakini nilikuwa nikitafuta mstari huu. Ku munsi uheruka w'iyo minsi mikuru. Kwa siku ya mwisho ya siku hizo kuu. Ari wo munsi uruti yindi. Ambayo ndio siku kuu zaidi. Uyu ni umunsi uheruka igiterane cyacu. Huyu ndio siku ambayo inamaliza mkutano wetu. Ari wo munsi mukuru. Na ndio siku kuu. Bishop yasezeranije yuko. Bishop aliwaahidia kwamba nindangiza kubwiriza. Nikimaliza kuhubiri. Muri busirimbe. Mutacheza mtacheza mwikubita hasi. Mpaka watu wakuja kuanguka. Sirimba mpaka. Tutamchezea Mungu mpaka. Mwikubise hasi. Mpaka mtu aanguke. Umunsi wa nyuma. Siku ya mwisho. Umunsi uruti yindi. Siku zaidi kubwa kuliko. Ariko ngo Yesu yaramaze igihe mu giterane niko nakita. Yesu alikuwa amemaliza siku akiwa kwa kongamano. Uyu munsi mukuru bavuga hano. Siku kuu hii ambayo inaongelewa hapa. Abagabo bose b'Abayuda barazamukaga. Waume wote wa Wayahudi walikuwa wakipanda. Bakagiye Yerusalemu. Wanaenda Yerusalemu. Kandi buri Abayuda nabo. Na Wayahudi pia. Iyo babyiniraga Imana. Wakimchezea Mungu. Barabyinaga pe. Walicheza kabisa. Muzitegereza umwami Dawidi azamuye isanduka. Chunguza mfalme Daudi walipouleta sanduku. Bivuga nibivuga cyane nibivuga buhoro bakongeraho namashi. Walikuwa wakipiga vyombo vyote na sauti kubwa na makofi pia. Iminsi 8 bari imbere y'Imana. Siku 8 wakiwa mbele za Mungu. Bagataha mu ngando babaga bubatse z'amashami. Wanaenda kwa maskani walikuwa wamejenga. Ku munsi wa 8. Kwa siku ya 8. Yesu arabareba. Yesu akawatazama. Nawe yari yabanye nabo. Na yeye alikuwa na wao. Avuga atari kwa babana. Akasema watu hawa. Hari ikintu ushaka kubabwira. Kuna kitu ningependa kuwaambia. Arabitegereza. Akawatazama vizuri. Bamaze iminsi 8. Walikuwa na siku 8. Bari imbere y'Imana. Wakiwa mbele za Mungu. Barimo kuririmba. Wakiimba. Barimo gutamba ibitambo. Wakitoa dhabihu. Barimo gusomerwa amategeko ya Mose. Wakiambiwa sheria.
Ariko abantu hari ikibuzemo. Akasema kuna kitu inakosekana kwa watu hao. Hallelujah. Amen. Ku munsi uruti yindi. Kwa siku iliyokuu Yesu arahagarara. Yesu akasimama. Arahamagara. Akaita. Nuno munsi. Na siku ya leo Yesu arahamagara. Yesu anaita. Kuko iteka ryose. Kwa sababu kila mara. Nahoze mbibwira abo twateranye mu gitondo. Niliwaambia wale tulikuwa nao asubuhi. Kila mara. Nuza hano ugasirimba. Ukikuja hapa na kucheza. Atarimo Yesu. Bila Yesu. Buryo bwa wahushije. Umepita pembeni. Yoza ngo iki gisirimba ndimo gukora. Wewe unafikiria mchezo huu inaambatania wapi na Yesu? Kuko ubundi ari ugusirimba gusa. Ikiwa ni kucheza peke yake. Ni indirimbo z'Yesu ushobora kuzisirimbiraho. Hadi nyimbo za ulimwengu unaweza kumchezea Mungu. Ariko nusirimba. Lakini ukimchezea Mungu. Ukabwira Yesu. Na kumwambia Yesu. Ngo rero mwami Yesu. Sikia mfalme. Hari ishimwe mfite ku mutima. Kuna shukrani langu ngiye kukubyinira. Nitakuchezea. Ndakubyinira. Nitakuchezea. Umenye ko nashimye. Ujue nimefurahi. Nimeshukuru. Bansezeraho iwacu. Bansezeraho iwacu. Waliponiaga huko kwetu. Umugabo umwe yaravuga tumva pastor. Baba mmoja alisema pastor. Ndaguheka. Mimi nitakubeba kwa mgongo. Akavuga ati ndaguheka. Akasema nitakubeba kwa mgongo. Ngiye kuona mbona ko kwaramanutse. Nikaona anashuka. Ndaguheka. Nimesema nitakubeba kwa mgongo. Hanyuma mfata ku rutugu gatoya. Nikamshika hivi. Ashaka kunterura ntoya amfata mu nda araterura kuko yandushaga ibiganza. Alikuwa ananizidi nguvu akanishika akaniweka juu. Hanyuma ndaseka ndamwihorera. Nikacheka tu nikamwacha. Burareka nkubwire. Nitakwambia. Nuza gusirimba hano. Ukija kushukuru kumchezea mtu akikuuliza buriya wari mu biki? Ulikuwa ukifanya nini? Uzasirimbe. Cheza ufite ishimwe ku mutima. Ukiwa na shukrani kwa moyo. Ubyine hano. Ucheza hapa. Ubwire Yesu tumva. Ambia Yesu. Uyu mudiho ngiye gukubita. Mimi mchezo huu. Iki gisirimba. Hii kisirimba. Ni ishimwe ry'ibyo wankoreye. Ni shukrani ya yale ambayo umenifanyia. Hanyuma usirimbe kabisa. Kisha ucheze. Akibazo. Cyangwa uhagarare hano. Ama usimame hapa. Uvuge utumva rero Yesu. Sema hari ibintu bingoye. Kuna mambo yananisumbua. Ariko ngiye kukubyinira. Lakini itakuchezea. Umwana yigeze kunkora kando. Mtoto alinifanyia kakitu. Araza nsanga mu biro. Akanikuta kwa ofisi. Yari yantelefone nsaba appointment. Umwana w'umukobwa. Mtoto msichana. Mfite nk'imyaka nka 23 nkaho. Ni mtu wa miaka kama 23 hivyo. Arambwira ati nagushakaga. Ninakutafuta. Nturambonye ariko. Si unanipata? Ati mfite ahantu nakwiherera. Ni kuna mahali naweza kujiweka pembeni mahali. Biro yanjye yari ifitemo akantu ko kumba hirya ka toilette. Ofisi yangu ilikuwa na mahali pa kujisaidia. Nikafikiria labda anataka kujisaidia. Alikuwa anafita akantu ka bag. Lakini alikuwa na kachupa. Yinjiramo. Akaingia. Agaruka yakenyeye. Akarudi yiteye umwenda. Amejivika manguo. Afite n'impapuro mu ntoki. Akiwa na karatasi mikononi. Ati ndashaka kukuvugira igisigo. Akasema nataka kukuambia majina, yani ni kama majina sijui poem. Avuga igisigo nundi agifite mu rugo. Hiyo niko nayo nyumbani. Ntaka rwose. Akanisema vizuri. Arangije ndamwira nise. Nikamwambia kutanzi. Mbona hunijui? Ibi wabikuye. Haya umeyatoa wapi? Rero nkubwire. Hata nikwambie. Mpora nkumva uvuga kuri radio. Ninakusikia kwa radio. Ati nkumva uri umuntu mwiza. Naona wewe ni mtu mzuri. Ibyo gusa. Hayo peke yake. Ati turavuga nkumva uri umuntu mwiza. Unasema tu nasikia wewe ni mtu mzuri. Hanyuma rekero. Sasa akaachia tu hapo. Hanyuma dutangira kuganira. Tukaanza kuongea na yeye. Ndabona nasubundi. Kamwambia uriga. Wewe unasoma? Ati ndiga ariko birangora. Akasema ninasoma lakini sio sana. Arambwira. Akanieleza. Ko ari yankoreye igisigo. Lakini kwa sababu alikuwa amenifanyia hivyo. Ndabwira nimva mwa. Nikamwambia yeye mtoto. Genda usubire ku ishuri. Nenda kwa shule. Ushaka abantu bakongerere. Amafaranga. Utafute watu watakusaidia kukuongezea pesa. Nanjye nzajya ngo. Na mimi nitakuja aragiye gukora abashatsi. Anaenda anawatafuta. Buriya ari abagabo. Wanaume. Hari abagabo babi. Kuna wamoja wabaya. Baranamwemerera. Wamoja wanamkubalia. Hanyuma agiye kureba wa mbere. Alipoenda kuangalia wa kwanza. Aramubwira atari kurabizi. Akamwambia unajua. Tere buriya. Sasa ibintu byawe narabyize. Mambo yako niliweza kufikiria. Nsanga nagufasha. Nikakuta nimeweza kusaidia. Ariko nanjye ukagira ibyo uzajya umfasha. Lakini na wewe unanisaidia kidogo. Mwana arabireba. Mtoto akatazama. Atoya ati byihorere. Nasema wachana. None waje gutwara ayo namusezeranije. Akikuta kuchukua mimi yale imeni mwamwaidia. Anamwambia ati pastor. Akamwambia mchungaji. Ati musabe ikintu. Nikuombe kitu. Niki giki? Nini? Ati ntuzagira icyo unsaba. Usiwe na kitu utaniomba. Jewe. Mimi. Uriza ari cyo nagusabye? Mimi nilikuomba kitu. Aterega.
Unajua? Aturumva ba abantu wantumye ngo nje gushaka. Wale watu waliniambia niende kutafuta. Atuwa mbere rwose wari wanyijeje ibitangaza. Mtu wa kwanza alikuwa ameniambia kitu. Ati yarambwiye ngo azamfasha. Aliniambia atanisaidia. Ngo ariko nanjye hari ibyo nzajya mufasha. Lakini na mimi nitakwenda nikimsaidia. Nawe ntiyewe mwa. Nikamwambia yeye mtoto. Rwose kirya gisigo wakoze. Hiyo umefanya. Hata mimi nijinyime kitu chochote lakini nimalize. Uzongere no kujya kugira ushaka. Usiende kutafuta mtu yeyote. Amafaranga ujuze nyaguhe. Uwe unakuja nikupee pesa. Kandi ntacyo nzagusaba. Na sitakuomba kitu. Uretse kunzanira amanota meza. Isipokuwa kuniletea alama nzuri. Uzi cyaduhuje? Unajua ni nini tukutanisha na yeye? Yamvugiye igisigo. Aliongea mambo mazuri kwa. Nawe ufite icyo usaba Yesu. Na wewe kama una kitu unataka kumwomba Yesu. Unasikuja Yesu. Nitakuchezea. Iki gisirimba. Kisirimba hii. Giherekeje icyifuzo mfite. Inasindikiza hitaji lako. Icyo giye gusirimba kwawe. Hiyo wakati kumchezea Mungu kwako. Kuzahinduka gusenga. Itabadilika kuwa maombi. Usirimbe tu. Uendelee kumva Yesu. Sikia ninacheza kwa ajili yake. Lakini watu wengi wanacheza kwa bure. Ugasirimbira ubusa. Mtu unasirimba kwa bure. Sirimba ushima Yesu. Cheza ukishukuru Yesu. Sirimba usaba Yesu. Ama ukimuomba. Ariko uko byagenda kose. Lakini vile ilivyo. Byose biyo bigana kuri Yesu. Yote yawe yanaelekea kwa Yesu. Haleluya. Amen. Naho ubundi bihinduka umuco. Inabadilika kuwa ni mira. Bihinduka idini. Inabadilika kuwa ni aba Bayahudi cyatumye Yesu abahamya. Wayahudi hawa Yesu aliwaita. Kwa munsi wa nyuma. Alikwambia kwa siku ya mwisho. Ambayo ni siku zaidi ya Biblia. Warabitegereza. Akawatazama vizuri. Arabareba. Akawatazama. Abataba abantu babyinnye. Akasema watu wamecheza. Abantu baririmbye. Watu wameimba. Abantu batambye bitambo. Watu wametoa zabihu. Ariko barasubira yuko baje. Lakini wanarudi vile wamekuja. Ngo azamurijwe aravuga cyane. Akapaza sauti akasema. Umuntu wese uri hano. Yeyote aliye hapa. Ufite inyota. Ambaye ana kiu. Aza hondi. Ni aje kwangu. Anywe. Haleluya. Amen. Iteka ryose Yesu abarimo guhamagara abantu. Kila mara Yesu huwa anaita watu. Muribuka muri Matayo 11. Kumbuka 11 Mathayo. Ngo yazamurijwe avuga cyane. Alipaza sauti sana. Ngo abarushye n'abaremerewe. Wanaolemewa. Muze munsange. Njoo kwangu. Ndabaruhura. Nitawapumzisha. Ahora hamagara abantu. Yeye mara kwa mara anaita. Muze munsange. Njooni kwangu. Niyo mpamvu hariya muri ariya magambo twigaga. Ndiyo maana kwa maneno tuliyoyasoma. Hariya mu Bakorinto. Kwa Wakorinto. Paulo yandika ngo. Paulo akaandika. Uyu niwo munsi wo kwemererwamo. Hii ndiyo siku ya kukubaliwa. Ngo kandi nimuherwe ubuntu bw'Imana kupfusha ubusa. Na musipewe neema ya Mungu bure. Uzikumva Imana iguhamagara. Unasikia kuita Mungu akikuita. Ariko kanga kwitaba. Lakini usiitike. Yesu akakubwira. Yesu anakuambia. Ngo niba ufite imitwaro. Kama una mizigo. Abarushye n'abaremerewe. Anayechoka na kulemewa. Njoni kwangu. Ndabaruhura. Nitawapumzisha. Ntugende. Unawe usiende. Yesu agahamagara. Yesu anaita. Ngo umuntu niba afite inyota. Mtu kama ana kiu. Aza hondi. Aje kwangu. Anywe. Ntugende. Usiende. Ugapfusha ubuntu bw'Imana ubusa. Neema ya Mungu unaiharibu bure. Haleluya. Haleluya. Uyu munsi ni wumva ijwi ry'Imana. Leo ukisikia sauti ya Mungu, ntiwinangira umutima. Usifanye moyo wako kuwa mgumu. Uyu munsi ni ufite inyota. Siku ya leo kama una kiu, ntuyitahane. Usiende nayo nyumbani. Uyu munsi ni ufite inzara. Siku ya leo kama una njaa, ntuyisubiraneyo. Usiende nayo nyumbani. Wegere uwo mwami. Sogelea huyo mfalme. Nimujya gusirimba. Mkitaka kumchezea Mungu, sirimba ufite icyo sirimbira. Cheza ukiwa na lengo. Haleluya. Amina. Kandi ntimubikore uyu munsi gusa kuko mbibabwiye. Na msifanye leo kwa sababu nimewaambia. Iwe ni mira yenu. Pastor. Bishop. Mubwire aho ngenda hose. Mahali popote ninaenda. Mu muco w'Abanyamurenge murasirimba. Kwa mira zenu sana mnamchezea Mungu. Yewe natangiye kuwagendamo nshaje. Nilianza kuwatembelea nikiwa mzee. Yicarira nka bari abasaza muona bicara hariya nyine. Ninaketi kama wazee hao. Umunsi nzabona wa Bishop John barimo gusirimba nzajyamo. Siku nitaona kina Bishop John wanasirimba na mimi nitaenda. Wanyu nkabona usirimbye. Nikikuta kwenu naona unasirimba. Amagufwa ya Bishop John. Nikasema mifupa ya huyu Bishop na yangu pia hayatakuwa kitu chochote. Abasaza twe turicara nyine tukajya tubareba tugira dutike. Wazee sisi tunakaa tukiendelea kushangilia hivi. Ariko mubigira umuco. Lakini iwe ni muda ujya gusirimba. Iwe ni taratibu. Ujye usirimbira Yesu. Uwe unacheza kwa ajili ya Yesu. Gusa nk'inyana zivuye mu kiraro. Isiwe ni kucheza tu kama ndama. Yogira gutya wakingura ikiraro cy'inyana zikiterera hejuru zigatera imigeri zigasimbuka. Unajua ukifungulia wanandama wanaruka juu hari n'abantu basirimba bameze nk'izo nyana. Wamoja wanacheza Mungu kama hao wanandama. Agasirimba gusa kuko senti ivuze. Kwa sababu piano inasema. Nuri kuri senti. Na huyu ambaye anaanza bibutse.
uwe unakumbusha ngiye gukubita sente tukumbushe nataka kushima Imana kwa ajili ya kumshukuru abaza hano mwese wale wote ambao watakuja kushima Imana mkija kumshukuru sente asigaye muvuge ngo iyi ni sente yo kushima Imana tuseme hii ni muziki wa kumshukuru Mungu na ukimaliza uyihagarike usimamishe iyi rero hii sasa hii ni ya kuomba kubita sente Wogusengera Congo tunataka sasa kuomba kwa ajili ya kuombea Kongo Iteka yose mbonye rega numva twasengera Congo wakati wote nikiwaona tunajisikia kuombea Kongo muri abakongomani nyinyi ni wana Kongo abantu rero abana twaganiraga ejo bundi watoto tulikuwa tukiongea nao arambwa twebwe ntabwo turi abakongomani mmoja anasema sisi si wakongomani turi abanyarwanda sisi ni wanyarwanda ndabona nikamwambia ntabwo mwebwe muri abanyarwanda nyinyi si wanyarwanda muri abakongomani bavuga ikinyarwanda nyinyi ni wana Kongo wanaongea kinyarwanda kuko nimuzemera ko muri abanyarwanda mkikubali nyinyi ni wanyarwanda na UN yabacyura hadi UN inaweza kuwapeleka murakora cyano niba muri abanyarwanda ni mujye mu Rwanda kama nyinyi wanyarwanda sindeni kwenu sasa Rwanda amadosiye yanyu yahita apfa nyinyi wote kesi zenu zinaweza haribika ariko n'amateka yanyu lakini hadi historia yenu dore naho zembaza bishop naryo bishop wo urumuke ngo arambwira ngo warumwe ngo umusinzira yeye umusinzira okay umusinzira oya ntabwo ari cyo mvuga abo ngabo bagiye muri Congo mu kinyejana cya 15 hao walienda kwa karne ya 13 na 4 abanyabyinshi muri Congo mu kinyejana cya 16 17 wao walienda kwa karne ya 16 na 7 abazungu bari batarajya muri Amerika wazungu walikuwa bado hawajaenda Marekani rero iyo ubwira umunyamurenge ngo ntabwo ari umunyekongo ukiambia munyamurenge yeye si mtu wa Kongo kuko avuga ikinyarwanda kwa sababu anaongea kinyarwanda wajya muri Amerika unaweza enda Marekani ukabwira abazungu bose bariyo unaambia wazungu wote huko ngo kuko icyongereza ntabwo ari ururimi rwa kane muri Amerika kwa sababu Kiingereza sio lugha yenu hapa Marekani wageze muri Amerika mu kinyejana cya 17 ulimi lugha hiyo ilifika huko kwa karne ya 17 uziko abanyamurenge bageze muri Congo mbere y'abazungu muri Amerika Wanyamulenge waliishi Kongo mbele ya wazungu Marekani. Sindumva umuntu ubwira abazungu ni muve muri Amerika musubire mu Burayi. Sitasikia mtu anaambia wa Marekani nendeni Ulaya. Kuba muvuga ntabwo mbihakanya ariko mimi sitakataa kwamba nyinyi si ndugu zangu. Kuvuga ikinyarwanda ntibibagira abanyarwanda. Kusema kuongea kinyarwanda kwenu haijawafanya nyinyi ni Wanyarwanda. Kuko hari abantu bose abafumbira bazaza bajye kora abanyarwanda. Wafumbira watakuja kusema ni Wanyarwanda kweli? Na Abagande. Hapana, si ni Wagande. Namwe muri Abagande kwera ubukoloni. Na nyinyi ni watu wa na mimi muri Abakongomani kwera ubukoloni. Nyinyi ni wana Kongo kwa sababu ya wakoloni. Niyo mpamvu rero babwira ngo ni musirimba. Niyo maana ninawaambia mkimchezea Mungu. Sinshobora gusenga umunsi numwe. Siwezi kuomba hata siku moja ntasengeye u Rwanda bila kuombea Rwanda. Ntuzubwiye musenze musengerande. Nyinyi mkiomba mnaombea wapi? Iyo musirimba nabyo muzabyongeremo. Kama mnachezea Mungu na wewe muongezee. Ukisema unacheza kugitura Imana. Hii kisirimba tunamtolea Mungu. Kubwo gutungana kwa Kongo. Ili Kongo iweze kunyoroka. Uje kugisirimba tu. Muende kwa mchezea Mungu. Uje ngo rero Mana. Sema Mungu. Wanjana muri Amerika. Ukinibeba Marekani. Wanjana Australia. Ukinibeba Australia. Wanjana Norvege. Ukinipeleka Norvege ni kimwe. Kile ninachojua. Abasekuruza banje. Bababu zangu. Amagufwa yabo ari muri Kongo. Mifupa yao iko Kongo. Tunganya Kongo. Andaa Kongo. Tusubiri wacu. Na mimi nirudi kwetu. Ukasirimba. Unacheza. Utumbiriye Yesu. Ukimtazamia Yesu. Hari icyo ujyanye imbere y'Imana. Kuna kile ambacho unapenda. Kuko kuri uyu munsi usumbi yindi. Kwa siku leo zaidi ya ingine. Yesu akawatazama. Abantu. Akasema watu hawa. Bitereye hejuru. Wanaruka sana. Ariko ntacyo batahanye. Lakini hawana kitu. Ntuzasirimbe ngo utahe ubusa. Usimchezee Mungu na urudi bure. Uzakubaza. Mwetu atakuuliza. Erega mugira Imana. Nyinyi mna bahati. Nuko ntari pastor wanyu. Ni vile mimi si mchungaji wenu. Najya mbareka mugasirimba. Ninaweza kuacha mnacheza. Mwarangiza ngatoranyamo nka 5. Kisha nachagua kama 5. Wewe hagarara hano. Simama hapa. Wasirimbishwaga niki? Ulimchezea Mungu kwa ajili ya nini? Kambwira icyo wasirimbiraga. Niambie ulikuwa unacheza kwa nini? Ari yenya ndara n'abanyabasengesho n'abanyabasengesho biwacu. Kuna wakati ninalala pamoja na waombezi huko. Twagera mu gicuku. Na waacha kufika usiku wa 8. Hatoranyamo nka 3. Nachagua kama 3. Nkabashyira imbere. Ninawaweka mbele. Tubwire. Tuambie. Iri joro urayi ryiki? Leo umekesha kwa nini? Ni icyo ubundi iki? Ni nini ambayo uko nayo? Ni waje gusaba. Unakuja kuomba nini? Ngurumva.
Unasikia? Ngo kuwa gatanu Juma na imini Ijumaa ngo turara makesha. Tunalala kesha. So waje hano kurara makesha kuko ari kuwa gatanu. Umekuja hapa kukesha kwa sababu ni Ijumaa. Nta kintu waje gusaba, nta kintu waje gusengera, waje kuko ari kuwa gatanu. Hakuna kitu unaomba, ulikuja tu kwa sababu ni Friday. Hiyo ni dini. Hiyo ni dini. Igisirimba cyo kubira icyuya gusa. Ya kutoa jasho. Kuko sente yavuze kwa sababu piano imesema turasirimba. Na wewe unasirimba. Okay, kandi simbabuza gusirimba. Na mimi sijawakataza. Ni musirimbe mufite intego. Cheza lakini mkiwa na Kuko Yesu yarebye abo bantu areba ukuntu bamaze cyumweru cyose. Kwa sababu Yesu alitazama vile wana wiki yote baririmba babyina. Wakiimba na kucheza. Batamba ibitambo. Na kutoa dhabihu. Urabona aba bantu di? Akasema unaona watu hao. Bamaze iki gihe cyose batamba ibitambo. Wanamaliza siku hii yote wakitoa dhabihu. Kandi barataha uko baje. Na wanarudi vile wamekuja. Ngo azamurijwe arahamagara. Akaanza kuita. Aba tabafite inyota mwese. Walio na kiu wote muze munsange. Njoni kwangu. Ndabamara inyota. Nitawamaliza kiu. Haleluya. Haleluya. Ko buriya cyo nkundira Yesu. Ninachopenda kwa Yesu. Ntawe ujya mushaka. Hakuna ambaye anamtafuta. Ngo aviremo. Naweze kwenda bure. Kuko ibindi byose. Kwa sababu yengine yote. Uragenda ukanywa. Unaweza kwenda na kunywa. Ariko ugataha n'inyota yawe. Na unaenda na kiu yako. Wale wajya mu iteraniro. Ulienda kanisani. Ufite ikibazo. Ukiwa na shida. Ukaza ugasirimba. Unakuja unacheza. Kumva ibibazo wabyibagiwe. Unasahau shida. Wagera hariya ku muryango. Unapofika hapo kwa mlango. Burya Satani rero. Shetani akora nka konvoyeri w'imodoka. Ni kama yule makanga wa gari. Iwacu kwetu twageraga ari amatagisi mato mato. Tulikuwa na hayo mataxi madogo madogo mini bus. Akagira abantu hitwa ba konvoyeri. Alikuwa na watu hao wa kufungua mlango. Wanaenda wakipiga piga. Ubu ntabwo bakibaho. Siku hizi hawako tena. Kigali byagiye ku murongo. Mambo yalienda kwa orodha mzuri. Byose bica mu mashini. Yote yanapita kwa mashini. Ba konvoyeri babuza akazi. Wa konvoyeri walikosa kazi. Waragendaga. Ulikuwa ukienda. Wajya gusohoka. Kitaka kutoka. Konvoyeri huyo. We passager. Anakwambia wewe mtu anaenda. Wibagiwe umuzigo wao. Umesahau mzigo wako. Na Satani niko akora. Hadi shetani anafanya. Uraza ukajya imbere ya Yesu. Unaenda mbele ya Yesu. Ugasirimba. Unacheza. Hanyuma wasohoka. Na ukitoka. Satani akakubwira. Shetani anakuambia. Ko wibagiwe umuzigo wawe. Si umesahau mzigo wako. Ibibazo wazanye byose. Si vile mashida ulikuja nazo. Amaganya wari ufite. Hiyo maombolezo. Ukabisubira nayo. Unarudi nayo. Wasohoka hariyo gusukigera ku mlango. Toka hapo tu kwa mlango. Cyagisirimba wahoze ukubita. Hiyo kisirimba ulikuwa ukicheza. Kigahinduka umunaniro. Inabadilika kuwa ni mchoko. Kongera ugahangayika. Unaanza kuteseka tena. Ko ntiwahuye na Yesu. Kwa sababu utakutana na Yesu. Ntiweguriye Yesu bikuruhije. Hujaletea Yesu yale ambayo anakushika. Yero ni wavuze Yesu vuze ngo niba umuntu afite inyota. Yesu akisema kama mtu ana kiu. Aza hondi. Aje kwangu. Arata inyota yashize. Ataenda na kiu yake imekwisha. None Paulo akandika. Sasa Paulo akaandika. Uyu niwo munsi wo kwemererwa. Hii ndio siku ya kukubaliwa. Uyu niwo munsi wo gukirizwa. Na hii ndio siku ya kuokolewa. Kandi nimuherwa ubuntu bw'Imana kupfusha. Na neema ya Mungu msipewe bure. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kuko buriya ubundi ibindi byose tunywaho. Mahali pengine tunakunywa. Ntabwo bishobora kukumara inyota. Haiwezi kumaliza kiu. Njya nigisha abantu. Ninafunza watu. Nigeze gukora inyigisho iba very popular. Niliweza kufanya mafundisho mamoja ikapendwa sana. Yavuga ngo unywera he. Ambayo inasema unakunywia wapi? None reka namwe mbabaze munywera he. Acha na ninyi niwaulize mnakunywa wapi? Kuko umuntu wese. Kila mtu asa naho hanywera. Anafanana na mahali anakunywa. Ni kweli. Ahumura nkaho hanywera. Anatoa harufu kama mahali anakunywia. Nuhura n'umuntu uvuye mu kabari. Ukikutana na mtu ambaye anatoka kwa bar. Ntabwo uzagombera kumubaza aho avuye. Hutamuuliza unatoka wapi. Nabumbura kanwa atangiye kuvuga. Akiongea kidogo tu. Ahumura nkaho avuye. Anatoa harufu ya mahali anatoka. Kuko avuye kunywera mu kabari. Anatoka kukunywa kwa bar. Haleluya. Haleluya. N'ingendo ye. Hadi mwenendo wake. Uzabibona yuko utaangalia avuye mu kabari. Utajua anatoka kwa bar. Ataenda akianguka. Buri muntu wese agenda aho yanywere. Anafanana na mahali ambapo amekunywa. Na anatoa harufu ya pale alikuwa. Na anasema kama mahali anatoka. Haleluya. Amen. Kandi n'abantu baho. Na watu wa huko bitwara nkaho banywereye. Na wao wanajichukulia kama mahali wanatoka. Hari umuntu wajyaga aririmba iwacu. Kuna mtu alikuwa akiimba huko kwetu. Yabaga kuri radio. Kwa walikuwa akipitisha sana kwa radio. Avuga ngo ngubu nubugira gatatu. Ngubi twamvuye mu kabari. Anasema hii ni na benshi nkaburu ntabara. Anasema hii ni mara ya 3 ninapigwa nikitoka kwa baa.
tulikunywa tukiwa wengi, lakini sina wa kunisaidia. Kandi urumva, unasikia? Ngwi iyo nigira mu kabari, nikiingia kwa bar, mbona benshi bazabandamu, wengi wanakuja wakinisalimia, lakini nikirudi kwa nyumba ninakosa kunisindikiza. Nyimbo yo mu kabari, hiyo ni nyimbo ya huko kwa bar. Abantu baho murasangira, watu wa huko munachangia nao, lakini hawasaidiani. None Yesu akareba abo bantu bose. Yesu anatazama watu wote. Muzageza ryari munywera aho mudahaga? Mtafikia lini kukunywia mahali hamushibi? Muzageza ryari musangira n'abantu batagutabara? Mtafikia lini kuchangia na watu ambao hawawezi kukusaidia? Muzageza ryari uba mu buzima bw'igihombo? Mtafikia lini kuishi maisha ya hasara? Buri abantu bose ni ibihombo, lakini watu wote ni hasara. Ubuzima bw'ibyaha, maisha ya dhambi, ubamo ibihombo shaho, inaishi maisha ya hasara. Uriya nabo bayemo. Mimi niliweza kuishi maisha hayo. Ndi kumunsi umwe nkiri umunyeshuri, nilikuwa bado mwanafunzi, nari nakoreye amafaranga, nilikuwa nikitumikia pesa. Byari 20,000, ilikuwa ni 20,000. Ariko muri 82 yari amafaranga menshi, lakini 82 ilikuwa ni pesa nyingi, menshi cyane, na ilikuwa nyingi kabisa. None wambwira abahungu twajyaga dusangira byeri, nikaambia wale vijana tulikuwa tukikunywa na wao pombe, muze tugende. Nikawaambia njoni twende. Hari ibintu twitaga ngo kujya kuri soirée. Kuna mahali tulikuwa tukisema kwenda mahali pa jioni sijui. Ntabwo wajyaga muri soirée imbere, hari orchestre iri yacuranze uwo munsi. Hungeenda huko, kulikuwa na watu ambao wameandaliwa kucheza kuimba siku hiyo. Hanyuma ndabwira ntero amafaranga mfite, nikawaambia pesa ambazo niko nazo, mfite ibintu nshaka kuzayakoresha. Kuna vitu ningependa kutumia mu rugo, nyumbani. Ariko lakini muze tuje kuri soirée. Njoni twende kukunywa. Ndabagurira byeri, nitawanunulia bia na brochette na nyama choma moja. Hanyuma tubyiniho gake dutahe. Kuko washobora kujya hanze nkariya, tucheze kidogo na twende. Nubundi hano uretse ko ari ku muhanda, na hapa isipokuwa ni barabara. Uhagaze hari hanze ushobora gusirimbirayo nta kibazo. Lakini ukiwa hapo nje unaweza kucheza tu, hakuna shida. Turagenda. Tunaenda. Turabyinnye. Tunacheza kuri soirée. Hapo kwa bar. Hanze. Nje. Hanze. Nje. Nguze brochette. Nikanunua nyama choma. Twari bane. Tulikuwa watu 4. Na byeri. Na bia, pombe. Ya kila mmoja. 5,000 biba birirenze. 5,000 tayari inaenda. Hanyuma ngeze aho numva ariko se. Nikasikia lakini. Ndabwira nawe kusha mwe muzi kintu. Lakini mnajua. Ubundi kwanza amafaranga atunga umuntu. Pesa zinasaidia mtu. Ntabwo umuntu ari utunga amafaranga. Lakini mtu si ndiye anasaidia pesa. Mureke twishyure tujye mu tubyine. Lakini wacha tulipe tuingie tucheze. Ndisha matike 4. Nikanunua tiketi 4. Tugiye mu turabyina. Tunaingia ndani na kucheza. Ubwo ibindi 5 birirenze. 5,000 zingine zinaenda. Ngezemo. Nilipofika ndani. Ntabwo ushobora kubyina udafite icyuma. Huwezi kucheza bila kukunywa kakitu. Nguzi zindi byeri. Nikanunua tena bia zingine. Zindi brochette. Na zingine nyama choma. Turabyina. Tunaendelea kucheza. Mu gitondo ngiye kureba. Nilipoangalia asubuhi. Nkora mu mufuka. Nikagusa kwa mfuko wangu. Sanga harimo igikoroto cya 20. Nikakuta nina coin ya 20 bob. Hanyuma kisha na nubwo nasigaranye icyacu bisigaranye iki1,000. Mimi nilikuwa igikoroto cya 20. Nilikuwa nabaki na hiyo kabisa coin ya 20. None ndagenda baza umwe mu hangu twajyanye. Nikauliza mmoja kwa wale tulikuwa nao. Ni mugoroba. Jioni. Kwa nani mfite 20,000 mu mufuko? Si nilikuwa na 20,000 kwa mfuko wangu. Ninde naba nagurije? Nani nilimkopa? Haramwira ati ati ko numva ntawe. Mimi najisikia hakuna. Atereka dusubiremo tubari. Wache tuhesabu vizuri. Turabara nsanga koko ngenda nkuramo nsanga agomba gusigara igikoroto cya 20. Nikaenda nikihesabu nikitoa nikakuta hari abantu benshi kungebaki hiyo 20. Watu wengi wanaishi. Ukaba mu gihombo. Unaishi kwa hasara. Ibyo ukora byose. Yale yote unayafanya. Byandika minus. Yanaenda akiandika kutoa. Ukakora iki bikandika minus. Ukifanya hivi inaandika kutoa. Neza. Vizuri. Watu nasigaye yarateye ikintu kitwa betting. Huko kwetu kuna kitu inaitwa betting. Na hapa ni hivyo. Muri Kenya haba betting? Sana. Sana. Betting yahombeje abantu. Betting iliangusha watu sana. Kandi ntibayireka. Na hawawezi kuacha. Aba betters barimo hano. Wale ambao wanaenda kwa betting wako hapa. Nimuzanyereka umuntu wakijwe na betting. Mkinionyesha mtu ambaye betting ilimtajirisha. Unajua shida yake? Ugira gutyo ukayirya. Unaikula. Kabona nk'ibihumbi nka 20. Unapata kama 20,000. Avuga uti nishyiramo.
Unasema nikiweka biraba 40 itakuwa 40 yose akabaragiye yote yanaenda. Ukaguza Unaanza kukopa minus kutoa, utangiye gukura, unaanza kutoa. Ngaho namwe muzabare murebe ibihombo birimo, muhesabu muone hasara wanaanguka. Aba betting abakuze kuba abagabo, watu sana wa beti wanakuwa ni wanaume, lakini hadi wa mama walishaanza kukuja. Umuntu uri hano wese uba muri betting, mtu yeyote ambaye anafanya mchezo hii usitoke hapa bila kutubu, kuko Yesu yaravuze ngo, kwa sababu Yesu alisema umuntu nagira inyota, mtu akiwa na kiu aza hondi aje kwangu. Nugira inyota y'amafaranga, ukiwa na kiu ya pesa usange Yesu, nenda kwa Yesu. Ku buryo bwiza bwo gutubura amafaranga murabizi. Unajua vizuri kuzidisha pesa ni kuva mu biyarya, ni kutoka kwa yale ambayo wanakula pesa, kuko nta mafaranga y'ubuntu abaho. Hakuna pesa ya bure. Uzasome Imana ivuga ku mafaranga, usome kile Mungu anasema kuhusu pesa. Uzatungwa n'amaboko yawe, utaishi kwa kazi za mikono yako. Naho ngayo y'amatoragurano ngo muri betting uzayabona, lakini yale kabisa ya betting huwezi pata. Uyabona uyu munsi ejo akaba yagiye, utayapata leo, kesho yataenda, kandi bakakuryarenzeho na wanakubeba zaidi. Ariko si ibyo ndimo kwigishaho, lakini sifunzi kwa hayo. Ibihombo by'ubuzima bwa hariya hanze, hasara za maisha ya huko nje, nibyo ndimo kubabwira. Ndiyo ninawaambia, kuko Imana yaravuze ngo, kwa maana Mungu alisema, abantu banje bakoze ibyaha bibiri, watu wangu walifanya dhambi mbili, baranyimuye ari jewe soko y'amazi y'ubugingo. Baranyimuye mbese waliniacha na mimi ndiye chemichemi la maji ya uzima. Ngo barangije, na walipomaliza, ngo bikorogoshorera amasiterene, ibitega, wakaanza kujiandalia wao peke yao mashimo, ngo bidashobora gufata amazi, ambayo hayawezi kuweka maji. Ibintu byose tugerageza hanze ya Yesu, mambo yote ambayo tunajaribu nje ya Yesu, ntabwo bifata amazi, hayawezi kuweka maji. Ujya kubyina ugira ngo uranezerwa, unaweza kucheza ukifikiria utafurahi, acha mu gitondo agahinda kagarutse, lakini asubuhi huzuni imerudi. Ujya kunywa ugira ngo urashira agahinda, unaenda kukunywa ukifikiria huzuni itaisha, acha mu gitondo ufite hangover, ufite inyota nanone, na asubuhi yako unasikia kiu na zaidi. Bagagwira ngo inyota, unasikia kiu. Inzoga, pombe ivurwa nindi, inatibiwa na ingine. Mwari mwabyumva? Si unajua hiyo? Naraye nyoye, nilikunywa usiku, nasinze, niliulewa, mbyutse mu gitondo, ninaamka asubuhi, ndwaye umutwe, ninaumwa kichwa, kandi ifite inyota, na nina kiu. Bati inzoga ivurwa nindi. Pombe inatibiwa na pombe nyingine. Anarudi, nkanywa, nakunywa, nkasinda, nalewa, nimugoroba nkaza, jioni nakuja, naryama, nalala, mu gitondo nabyuka, asubuhi nikiamka, hangover. Bati inzoga ivurwa nindi. Ugahora muri icyo kintu, unaishi kwa maisha hayo. Nimekunywa, nimelewa, nimeamkia huko tena. None Imana ikavuga ngo mwikorogoshoreye ibitega. Mungu anasema mmejiandalilia nyinyi mashimo, bidashobora gufata maji, ambayo hayawezi kuweka maji. Haleluya. Amen. Umugabo akarongora umugore, baba anaoa mke, bwacya mu gitondo akabona umugore yabyibushye kuko yabyaye. Asubuhi mke amenona kwa sababu amezaa. Anasema mimi, uriya mugore umeze mumama huyu ambaye ni munono, kagunguru, ni kama ndashaka gatoya, mimi ninataka mdogo. Akagenda, anaenda, ashatse undi, anaoa mwingine, tumwita inshoreke, tunakaita hivyo mtakazi. Yataha mu rugo, akifika nyumbani agasanga umugore yasiritse, anakuta mke wake amekasirika, intambara ikarota, vita inaanza, agasubira hahandi, anarudi tena huko, kandi hano yasize abana, na hapa ameacha watoto, nirwo rugo rwe, ndio familia yake. Umugabo umwe yaze muri counseling, baba mmoja alikuja kwa counseling n'umugore na mke wake, akamwira ati ikintu igituma njya muri ku nshoreke yanjye, akaniambia mimi kuenda huko kwa huyo msichana mwingine, ati uyu mugore agira amahane. Mumama huyu ni mugurugu, ana kisirani yani. Umugore akamwira ati mubaze niba narigeze ngira amahane mbere yuko agira inshoreke, muulize kama niliwahi kuwa na kisirani kabla yeye hajaniletea mke mwingine hapa pembeni. Umugabo kama ngo yego ngo ntayo yagiraga ariko barayafite. Ni mume anasema ni kweli hakukuwa nayo lakini leo ako nayo. Nawe nise waretse izo nshoreke tukareba ko amahana yareka. Na mimi namwambia siwache hao wasichana tuone kama kisirani itaisha. Ati pastor, akamwambia turashaka kunshuka. Pastor unanidanganya ama ndeke inshoreke yanjye, niache huyu msichana wangu, nakomeza amahane nzajya he, na akiendelea na kisirani nitaenda wapi? Nabanza areke amahane nzagaruka, na aache kwanza kisirani nitakuja. Twatandukanye ntakemuye ikibazo, tuliachana na shida haitatulika. Igihombo, hasara, minus, kutoa, gukuramo, kutoa,
hanyuma Yesu akavuga ngo abafite inyota mwese. Na Yesu anasema aliye na kiu yoyote na aje kwangu. Kuko iyo tuje muri Yesu, kwa sababu tukija kwa Yesu aduhindurira ubuzima, anatubadilishia maisha, akaduha agaciro na anatupea heshima. Agaciro ka mbere yaduhaye, heshima ya kwanza tumepewa. Ubutumwa bwiza bwa Yohana, katika injili hii ya Yohana igice cya mbere umurongo wa 12, mlango wa kwanza 12, baratubwira ngo ariko abamwemeye, lakini waliomkubali bakizera izina rye na kuliamini jina lake, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Amewapea uwezo wa kuwa wana wa Mungu. Nizera Kristo, ninaamini Kristo, mpinduka umwana w'Imana, nambadilika kuwa mwana wa Mungu. Ubwo ni ubuntu bukomeye cyane. Hiyo ni neema kubwa sana. Nta kindi Imana insabye, hakuna kitu kingine. Yesu akavuga ngo ngwino unyegere. Yesu anasema njoo unikaribie. Unyizera, ukiniamini, ukemera ibyo nkubwira, na kukubali nitakayo kuamurisha, uraba umwana w'Imana, utakuwa mwana wa Mungu. Kandi si umwana w'Imana gusa, si mtoto wa Mungu peke yake. Paulo arandika akavuga, Paulo akaandika kubera Kristo, kwa ajili ya Kristo, ubu twe turi abana, sisi ni wana, ndetse turi n'abaragwa, tena ni warithi bazaraganwa na Kristo, ambao tutaritiwa pamoja na Kristo. Haleluya, amina. Bijya binezeza cyane. Hiyo inanifurahisha sana kumva ko umunsi Yesu yagarutse, kusikia kwamba siku Yesu atarudi, nanjye nzimana nawe, na mimi nita pamoja na yeye. Ariko Biblia ikatubwira ngo, lakini Biblia inasema n'ubu nabwo, na hii nayo twimanye nawe, tumekwisha kutawala pamoja na yeye mu buryo bw'umwuka, kiroho. Kandi ndabibona rwose, na ninaona hayo kweli. Ngenda, kuna wakati natembea, ugasengera umuntu ufite amadayimoni, ninaombea mtu ambaye ana mapepo, ukabanza ukibuka ko uri umwana w'Imana, unakumbuka kwanza wewe ni mwana w'ijuru, wewe ni murithi wa mbingu, wewe uko na uyo kwake, na wewe una utawala huo. Nigeze kujya ku rusengero, nilifika kanisani siku moja, hanyuma nimugoroba, jioni, abana barampamagara, watoto wakaniita, aro daddy, baba, tebuka hano, kuja haraka, amadayimoni yafashe Manu n'umwana dufite witwa Emmanuel, mapepo yameshika mtoto wetu Manu. Ariko nibwira ngo n'umwana wacu, mimi nikafikiria ni mtoto wetu, ariko n'umukozi wacu niko yitwa, lakini pia mtumishi wetu alikuwa anaitwa hivyo. Ubundi Kigali gutwara imodoka wihuta birahanirwa, kwenda kwa haraka na gari na gari, ndi muri speed itabaho. Mimi nilienda kwa speed moja ya juu sana, ngenda nsenga isengesho ry'abanyabyaha, nikaenda nikiomba ombi la wenye dhambi, polisi mu nzira, nikaenda nikisema Mungu ondoa hao mapolisi nyumbani. Ushobora gucata baza Sofia, harimo za kamera ziwacu tuzista Sofia. Kulikuwa na njia ambayo mtu anaweza kukwepa usishikwe na hizo kamera za barabarani. Ndagenda ngera mu rugo, nikaenda mpaka nyumbani, sanga wa Mungu wacu ni muzima, nikakuta huyo kijana ako. Ntibambeshye ngo madayimoni yagufashe, si wanimidanganya mapepo yapo kushika. Ntabwo ari umukozi, sio mimi, ni huyo. Sanga umukozi ni mu gikari, nikamkuta ako hapo kwa baraza, anaanza kupumua vibaya. Ndagara ndamureba, nikatazama yeye, nzenguruka inzu, nikazunguka nyumba. Yesu, nikamwambia Yesu, nzajya ngenda, nitakuwa nikienda, ngiye gukora umurimo wawe, niende kufanya kazi zako. Amadayimoni aze mu rugo, na mapepo yaje nyumbani, yidegembye gutya, akuje akiwa huru hivi. Numva ijwi ry'Imana rirambwiye ngo, sauti ya Mungu ikaniambia, cyo na kazi kawe, hiyo ni kazi yako, naguhaye ubutware, mimi nilikupea utawala. Ndagenda mpagarara imbere ya dayimoni, ndabona dayimoni, nikaenda nikasimama mbele ya pepo, nikamwambia rya Yesu, kwa jina la Yesu, mu butware yampaye, katika utawala nilio nao, mu rugo, toka kwa boma langu. Ntabwo nagutumiye, si mimi sijakualika, uratinda hano, ukikaya hapa urabona kaga, utapata balaa. Niba dayimoni nayo, kumbe pepo pia, iri zina rya Yesu, jina hili la Yesu aryubaha kuruta uko analiheshimu zaidi ya vile unafikiria. Napfuye kubivuga gusa, nilisema tu jina hilo, mbona umudayimoni yaje, nikaona pepo anaenda, mbona umuhungu arahagurutse, nikaona kijana anasimama. Kuko iyo wegereye Yesu, kwa sababu kimkubalia Yesu, yaduhaye ubushobozi, alitupea uwezo bwo kwitwa abana b'Imana, kuitwa wana wa Mungu, aduha ubutware, akatupea utawala, kuko turabaragwa, kwa sababu sisi ni warithi, turabaraganwa nawe, sisi tu warithi pamoja na Yesu. Ubutware bwacu turabukoresha, utawala wetu tunautumia. Haleluya, haleluya. Hanyuma kisha hepfo muri icyo gice cya mbere cya Yohana, chini kidogo katika mlango wa kwanza huu, baratubwira ngo kandi bimwuzuye, na tena yaliyo ndani yake, mstari wa 16 gice cya mbere, kandi bimwuzuye akaba ari byo twahaweho twese, ni ubuntu bukurikira ubundi. Kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea ni neema juu ya neema. Nibyo rero Yesu yabwiye aba bantu, ndio Yesu aliambia watu hawa, abera ngo muze mucomeke uruhombo muri jewe, ndio akawaambia kujeni muweke ndani yangu umuntu ugizera wese, mtu yeyote ambaye ananiamini, imigezi y'amazi y'ubugingo, chembe za maji ya uzima izatemba iva mu nda ye, yatakuja yakitiririka akitoka tumboni mwake, haitatiririka kukuja ndani, itemba ivamo, itatiririka kutoka ndani. Haleluya, amen. Gacomeka muri Yesu,
Wewe chomeka ndani ya Yesu. Buriya rero Sasa iyo unywa muri Yesu, ukikunywa ndani ya Yesu, wowe nta nubwo ukenera kunywa. Wewe hutatamani hata kunywa. Iyo uchometse muri Yesu, wewe kama umechomekwa ndani ya Yesu, imigezi y'amazi y'ubugingo urayigendana. Chemichemi za maji ya uzima unatembea nayo. Akane ka ubugafite muri wowe. Mtungi wako uko nao. Kuvaho nakiriye Yesu, tokea nipokee Yesu, hari ibintu bitakimpamagara ngo nita. Kuna mambo ambayo hayawezi kuniita niitike. Hari amagambo Paulo yanditse. Kuna maneno Paulo aliandika. Yandikira Abagalatia. Alikuwa akiandikia Wagalatia. Arabwira ngo nzirata umusaraba wa Kristo. Akawaambia nitajivunia msalaba wa Yesu. Watumye iby'isi bimerera nk'ibibamba. Ambao ulisababisha ya ulimwengu. Nanjye nkabimerera nk'ubamba. Hadi mimi ni kama nimesulubishwa. Hari igihe Satani aguhamagara. Kuna wakati Shetani anakuita. Ntiwitabe. Na usiitike. Kuko wapfuye ku by'isi. Kwa sababu umekufa kwa ya ulimwengu. Ariko ibintu ntacyo bikubwiye. Lakini kama wewe hujali, ukikomereza ukagenda. Unaendelea. Hari igihe twigeze kwiga inkuru. Kuna wakati tulijifunza habari. Abize amateka y'Abagiriki. Waliojifunza historia ya Wayunani. Umugabo w'umwanditsi wao witwa Homer. Mtu mwandishi wao ambaye anaitwa Homer. Yanditse igitabo cyitwa Odyssey. Kuna kitabu kinaitwa hivyo aliandika. Noneho Abagiriki bari bagiye kurwana n'umujyi witwa Troy. Wayunani walikuwa wakienda kupiganisha mji huu unaitwa Troy. Bamaze kuutsinda barataha. Walipowashinda wakarudi. Ariko mu nzira yabo, lakini njiani kwao, mu nyanja bacagamo, katika bahari wangestahili kupitia, hari utuntu twitwa sirene. Kuna tuvitu tunaitwa sirene tulikuwa ndani. Zari zifite umutwe nk'uw'abagore. Tulikuwa na vichwa kama mwanamke, ariko zifite hasi hameze nk'ifi. Lakini chini ni kama samaki. Zikicara ku mabuye. Zinakaa kwa mawe. Zigacuranga. Zinapiga muziki. Zikaririmba. Na kuimba. Noneho abo bantu barimo kugenda. Watu hao walipokuwa wakienda, bagakurikira amajwi yazo. Wanafuata sauti zao. Ubwato bwabo bukagonga ibitare. Boti yao inagonga mawe. Hanyuma bakarohama. Paka wanazama. Ariko umugabo umwe yarazi ubwenge. Lakini kuna mtaalamu mmoja walikuwa na wao nao. Alikuwa anaitwa Ulysses. Abwira abasirikare be. Akawaambia majeshi lake. Abati tugiye kugera hafi yaho amasirene akorera. Tunakaribia mahali masirene wanafanya. Nyote mushyira amapamba mu matwi. Weka pamba kwenye masikio yenu. Hanyuma jewe mimi munzirike ku bwato. Munifunge kwa hii boti. Munzirikeho. Munifunge kwa hii mashua. Baramuzirika. Wakamfunga. Kaza shefu ko atubwiye ngo tumuzirike. Sasa mbona afande anasema tumufunge? Ngo dushyira amapamba mu matwi. Na anasema tufunge masikio yetu. Arabwira ati noneho mukomeze gusa tugende. Anawaambia twende tu. Baragenda banyura hafi ya za sirene. Wanafikia pembeni ya masirene. Zinaimba. Zinaimba zinapiga muziki. Umuziki waza arawumva. Anasikia huyo muziki. Ntashobora kwizitura ngo ajye kuyobya ubwato buzisange. Na hawezi kujifungua ndio aweze kupeleka vibaya boti. Ariko abasirikare be ntibumva umuzika kuko yafunza amatwi. Majeshi yake hawasikii kwa sababu wamefunga masikio. Buriya nicyo Yesu adukorera. Yesu anafanya hivyo. Arakubwira ati yisi. Anakuambia ulimwengu huu irimo amasirene menshi. Kuna masirene mengi. Araririmba. Na wanaimba. Arakuratira amafaranga. Watakuonyesha pesa. Arakuratira abagore. Watakuonyesha wanawake. Arakuratira biriya na biriya. Watakuonyesha haya na haya. Ariko nuba muri jewe. Lakini ukiwa ndani yangu. Ndafunga amatwi yumva ibyo ngibyo. Nitafunga masikio yako. Iki nicyo kintu tugomba kumenya. Kitu hiki lazima tujue. Ibi murimo yaliyo ndani yake nibyo yaduhayeho. Na sisi ametupea. Ngo ninde unesha isi? Nani ambaye anashinda ulimwengu? Mfite umwana w'Imana. Aliye na mwana wa Mungu. Hallelujah. Amen. Mu bintu nshimira Imana. Kwa vitu ninamshukuru Mungu. Maze imyaka 40 nkizwa. Nina miaka 40 ya wokovu. Nasezeye mu byaha. Niliweza kuaga dhambi. Mbwira Satani nuba Satani. Nikamwambia Shetani. Ndimutse. Ninahama. Sinzagaruka. Sitarudi. Sinzareba inyuma. Sitaangalia nyuma. Sinzareba ni ruhande. Sitaangalia pembeni. Uzanyereka amafaranga. Ukinionyesha pesa. Ntazantwara umutima. Hata nipeleka moyo. Uzanyereka abagore. Ukinionyesha wanawake. Sinzasambana. Sitazini. Uzanyereka ibinabiriya. Ukinionyesha haya na haya. Sinzava mu nzira. Sitatoka kwa njia yangu. Ntumbiriye Yesu. Kwa sababu namtazamia Yesu. Hallelujah. Amen. Abafite inyota muzaho ndi munywe. Walio na kiu njoni kwangu na munywe. Imigezi y'amazi y'ubugingo chemichemi za maji ya uzima yatatoka tumboni mwenu. Byose tumaze iminsi twiga. Kwa sababu yale yote tunayo siku nyingi tukijifunza. Ibanga ryabyo iri muri aya magambo turimo kwiga. Siri iko ndani ya maneno haya ambayo tunasoma. Iyo umaze kumva ibi ngibi maze kubabwira. Unaposikia haya ambayo ninawaambia, ubuzima bwawe bugira agaciro. Maisha yako yanakuwa ya thamani. Hallelujah. Amen. Kuko ikiguhesha agaciro. Kwa sababu kinachokuheshimisha nukutiyandarika mu byaha. Ni kutokutiharibu katika dhambi.
umuhungu umwe w'umupagani kijana mmoja ambaye hajaokolewa yigeze kumbwira, aliniambia, ngo ariko pastor, ananiambia pastor, ngo ungirire neza, unifanyie mema, uzanshakira umukobwa w'umurokore ariko muzima, unitafutie msichana mzuri muokovu. Ndawe niwesha, nikamwambia kijana, warakijwe se noneho? Umeokoka kweli? Atoya. Hapana. None wowe ntabwo urakizwa? Wewe hujaokoka? Urashaka ngo ngushakire umukobwa w'umurokore na unatamani nikupee msichana muokovu, uje umwicisha gahinda na yeye aishi kwa huzuni? Atoya. Hapana. Abakobwa b'abarokore kazi, wasichana waokovu ati bavamo abagore beza, wanakuja wa mama wazuri. Nibyo nanjye ndabihano, na mimi kweli nashuhudia hayo. Ntariko lakini wowe kuvuta ari umurokore, kuwa wewe hujaokolewa, azakubera umugore mwiza, atakuwa ni mwanamke mzuri, ariko ntuzamubera umugabo mwiza, lakini wewe hutakuwa ni mwanamume mzuri. Nina namenye ko hari uwo wabonye, na nikijua kuna yule umepata, nzakwicira ubukwe, nitaharibu hiyo harusi. Banza ukizwe, okoka kwanza, wakire Yesu, upokee Yesu, ugendane nawe, utembea na yeye, kuko agaciro kacu, kwa sababu kama ni kandi kose ni zaidi ya mengine yote. Ntabwo tugahabwa n'ubutunzi, hatupewe na utajiri. Kandi reka mbabwire impamvu. Niwaambie sababu. Nabonye abantu b'abakire, niliona watu watajiri bafite amafaranga pe, wako na pesa. Uriya mujyi tubamo wa Kigali, katika mji wetu wa Kigali urimo cash, kuna pesa, urimo abantu bafite amafaranga, kuna watu wenye pesa. Ariko ntuzabona umuntu ari muri V8, usione mtu wako kwa V8 kiza kinini, gari moja kubwa, avuye mu kabari, akitoka kwa bar, pantaro ze zajandamye, ukiona trouser yake imekuwa maji maji, ameze nk'umwana utambaye pampers, ni kama mtoto ambaye hawajavika pampers. Kase umuntu w'umugabo, mtu mubaba arasinda kageza hari, analewa mpaka kiwango hicho. Umva, sikia, ibyaha bitesha umuntu agaciro, dhambi inachukua heshima ya mtu. Kabona umuntu w'umugabo, mtu mbaba, w'umusaza ungana nanjye, mzee kama mimi, ari mu tuntu tw'utwana, ako miongoni mwa tutoto, miaka 16, miaka 16, wampaka nimero kawe, unaweza kunipea namba kako, nguje kugakoresha iki? Utafanya na kanamba ni chatting, tuwe tuna chat. Uchatinga ni impinja, wa chatinze n'abakecuru mungana, una chat na watoto wachanga, si uchati na wale wa Kongo ambao ni umri wako. Ibyo ni ugutagaciro, hiyo ni kujipoteleza heshima. Niba ndi umusaza w'imyaka 66, kama mimi ni mzee wa miaka 65, abana batoya bose Biblia irambwira ngo, watoto wadogo wote Biblia inasema, abakobwa bose, wasichana wote. Yomba ndi umunyamurenge, kama mimi ni mnyamulenge, yavuye ngo abagore bose bafite imyaka kuva kuri 50 kumanura, ningesema wamama wote kuanzia miaka 50 kwenda chini. Kuko hari abantu bamwe twagiye tuganira, kuna wamoja tulienda tukiongea, akambwira ati jina rongo ifite imyaka 15, wananiambia mimi nilifanya ndoa nikiwa na miaka 15. Serious? Ati kweli ufite 15? ulikuwa na 15? Urumva rero iyo ndongo urafite 15? Unasikia ningeoa nikiwa na 15. Abagore barimo hano bose bafite 50, wale wote wa miaka 50 ko baba ari abana banje, wangekuwa ni watoto wangu. Serious? Si ni kweli? Ariko na Biblia n'ubundi ni kwimbwira, hata Biblia inaniambia hivi, abagore batoya, wa mama wadogo, uje wafata nk'abashiki babo, wachukue kama wadada zao. Yandikiraga Timotheo, alikuwa akiandikia Timotheo kwa yarakira umusore, kwa sababu alikuwa kingali kijana. Yandikira umusaza nkanjye, kama angeandikia mzee kama mimi, abagore batoya angeniambia wasichana wa mama wadogo, uje wafata nk'abana babo, wachukue kama wasichana wako. Abatoya kurushaho, wadogo sana, wafate nk'abuzukuru, wachukue kama ujukuu wako. Abakecuru mungana, wale wa Kongo wa mama kama, wafate nk'abashiki babo, wachukue kama dada zako. Uri umuntu w'Imana, kwa sababu wewe ni mtu wa Mungu, wiyandarika, hautajihadisha. Amen. Nicyo bivuga kwihesha agaciro. Hiyo sasa ndio kujipatia sifa njema, kugenda nk'uriwe, ni kutembea kama vile ulivyo. Yewe ndi umwana w'Imana, mimi ni mwana wa Mungu, hari ibyo ntakora, kuna yale mimi siwezi fanya. Haleluya. Amen. Yewe ndi umwana w'Imana, mimi ni mwana wa Mungu, hari ibyo utazansanga, kuna mambo hutanikuta ndani. Suko n'ubwirasi, si kwamba mimi najivuna, oya, hapana, niko ndi, ni hivyo nilivyo. Intare yigeze kubwira izindi nyamaswa, kuna vile simba aliambia wanyama wengine, rero nikamwambia ngo niyo mwishyamba byose byahinduka, hata kama porini mambo yote yanaweza kubadilika, sinzarya ibyatsi, mimi sitakula majani. Ngo kandi mwifate nk'ubwirasi, na msichukue hayo kama kujivuna, ngo niko ndi, ni hivyo nilivyo. Intare ntizirya ibyatsi, simba hawezi kula majani. Rero natwe turabana b'Imana, na sisi ni wana wa Mungu, hari ibyo tutajyamo, kuna yale hatuwezi kujiingiza, kandi si ubwirasi na kusio kujivuna, ahubwo niko turi.
Ni vile tulivyo. Haleluya. Amen. Tugenda twihesha agaciro. Tunaenda tukijipatia sifa njema kwamba wanatu. Ibyo Yesu afite muri we, yaliyo ndani ya Yesu, nibyo yashyize muri twe. Ndio ameweka ndani yetu. Ubuntu buva ku bundi. Neema juu ya neema. Bugenda bwiyongera. Ambayo inaenda ikiongezeka. Imigezi y'amazi, chemichemi za maji, igatemba iva muri wowe. Inaenda ikitoka ndani yako. Ingingo ya nyuma na kipindi cha mwisho twayirebyeho muri kiriya gice. Tuliangalia kwa mlango huu. Ni nayo twarangirijeho ejo. Na ndio tulimalizia hapo jana. Kugendera mu mwuka. Kutembea kwa roho. Arababwira ngo, anawaambia umuntu nagira inyota, mtu akiwa na kiu, aza hondi anywe. Na aje kwangu anywe. Ngo umuntu nanyizera, mtu akiniamini. Umuntu nanyizera, mtu akiniamini. Imigezi y'amazi y'ubugingo, chemichemi za maji ya uzima, izatemba iva mu ndaye. Itaenda ikitoka ndani yake. None bakaduha igisobanuro. Wanatupea tafsiri. Bakatubwira ngo ibyo yabivuze, hayo alikuwa akiyasema yerekeje ku mwuka wera, akimaanisha Roho Mtakatifu. Wabamwizeye, yule ambaye waliyemwamini wangepewa. Wari ku icyo gihe. Lakini wakati huu umwuka yari ataraza. Roho alikuwa bado hajaja. Yesu yari atarahabwa icyubahiro cye. Kila mtu alikuwa, Yesu alikuwa hajapewa heshima yake. Haleluya. Amen. Buriya rero, hivi sasa kintu cyo kugendera mu mwuka, kuenenda kwa roho, kibamo ibice bibiri. Kuna sehemu mbili. Abakristo badasobanukirwa neza. Watu Wakristo hawajaelezwa vizuri. Yesu abigishwa be. Yesu aliambia mitume, arabwira ngo umwuka wera naza. Aliwaambia Roho Mtakatifu akija, muzahabwa imbaraga. Mutapokea nguvu. That's the power. Mutapokea nguvu. The power. Nguvu. Imbaraga z'umwuka. Nguvu za roho. Ariko buriya ibintu byose, lakini mambo yote bibamo imbaraga ambaye na nguvu bikenera ikindi kintu. Inahitaji kitu kingine. Mujya mubona moteri y'imodoka? Si munaona abatwara imodoka, moteri ya gari. Iyo utwaye imodoka, ukiendesha gari, nyuma y'ibihumbi nka 5 bya kilometero, 1000 kama 5 kilomita, ngo genda uje mu garage, watakwambia nenda kwa garage. Bayikorera iki? Antorotsi. Wende bayikorera iki? Vidange. Waende wajaribu kuitengeneza vizuri. Watoe hiyo amavuta kubera ko ibyuma bya moteri biba bifite imbaraga, kwa sababu vyuma vina nguvu nyingi sana, kugira ngo bidasyagika bikangirika, ili yasishagike hivi mpaka haribike. Hizo vyuma bashiramo amavuta. Unawekwa mafuta. Mafuta. Abantu benshi rero, watu wengi sasa bitiranije amavuta y'umwuka, walifananisha mafuta ya roho imbaraga na nguvu. Biratandukanye, ni tofauti. Imbaraga z'umwuka, nguvu za roho, ziduha imbaraga zo gukora, zinatupea nguvu za kutumika kazi. Ubutumwa abantu bagakizwa, watu wanaokolewa. Ariko amavuta y'umwuka, lakini mafuta ya roho ava mu mbuto z'umwuka, ambayo yanatoka kwa matunda ya roho, atuma turyoha, anatufanya sisi kuwa watamu, agatuma dukorana neza, na anatuma tufanye vizuri. Haleluya. Haleluya. Kandi buriya, na vile umukristo mwiza, mkristo mzuri arangwa n'imbuto z'umwuka, anaonyeshwa na tunda za roho, kuko na Yesu niko yavuze. Hata Yesu alisema hivi, ngo muzabamenyera, mutawatambua ku mbuto bera, kwa matunda yao. Iyo rero Yesu akubwiye ngo muze, Yesu akisema njoni, imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva muri mwe, na maji ya chemchemi ya maji tatiririka kutoka kwenu. Ngo muzahabwa imbaraga, mutapokea nguvu, muhabwe kuba wana b'Imana, mupewe kuwa wana wa Mungu. Ariko ku rundi ruhande, lakini kwa upande mwingine, muhabwe umutima w'abana b'Imana, mupewe moyo wa wana wa Mungu. Haleluya. 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 Kuko buriya ikikugira mwiza, kinachokufanya wewe kuwa mzuri, ntabwo ari isura y'umubiri, sio hiyo sura ya mwili. Oya. Hapana. Oya. La. Nahoze mbibabwira mu gitondo, niliwaambia hayo asubuhi. Iwacu mu Rwanda, kwetu Rwanda, hari abantu rwose beza, kuna watu wazuri warembo. Mwajya mu bukwe, mkienda kwa harusi, ati rero mwamfura ziteraniye hamwe se, nasema nyinyi wangwana mko hapa, hazireba, unaangalia iriya mfura, ndio huo mungwana, ndayizi, ninamjua, yirirwa mu bana bato, anashinda kwa watoto wasichana wadogo. Iriya mfura, na yeye mwingine, ndayizi, ninamjua, igira matiku, yeye ni mtu wa iriya mfura, na huyo mwingine, ndayizi, ninaijua, ikubita umugore, anachapa mke. Izo ntabwo ari imfura. Hawa si wangwana, bafite isura nziza gusa, wako na sura nzuri, ariko ntabwo ari imfura, lakini si wangwana. Kuko ikiranga imfura, kwa sababu kinachodhihirisha ungwana ni umutima, ni moyo. Haleluya. Amen. Kandi n'abadamu, kuna wamama pia, nabyo nuko, na wao pia ni hivyo. Ntabwo ko mvukiri wacu mu Mutara, ninawaambia kwetu Mutara bakunda abagore beza, wanapenda wanawake wazuri, cyane cyane iyo bafite mu kanwa hirabura, sana sana wakiwa na kinywa cheusi. None umugabo umwe ngo baramubwiye, mume mmoja wakamwambia, ushafite umugore mwiza, wakamwambia uko na msichana na mke mrembo, guseka ukirirwa umureba, anaweza kucheka unashinda siku yote kumtazama. Aravuga ati ibyo ni mubyihorere, akamwambia hayo wachini, ati kare ya kanwa, hiyo kinywa, kare ya kanwa, hiyo kinywa kirabura ku manywa,
ni keusi asubuhi, ninjoro gacana umuriro, usiku inawaka moto, kagacana umuriro inawasha moto. Kaona umukobwa agenda, unaona msichana akitembea, ninjoro agacana umuriro, lakini usiku anawasha moto, kuko ntafite umutima wa Kristo, kwa sababu hana moyo wa Kristo. Haleluya, amen. Niyo mpamvu, umuntu uzihesha agaciro, mtu ambaye atajipatia sifa, n'ufite umutima wari muri Kristo Yesu, ni yule ambaye wako na moyo wa Kristo Yesu. Uwo mutima wasa gute? Huyo moyo ulikuwa namna gani? Niyo nshoreje, ninamalizia hapo. Mu Wagalatia ibice 5, Wagalatia mlango wa 5, baratubwira ngo imbuto z'umwuka, wanatuambia tunda za roho, imbuto z'umwuka, tunda za roho, imbuto z'umwuka, tunda za roho ni urukundo, ni upendo. Murongo wa 22 22, imbuto z'umwuka, lakini tunda la roho ni urukundo, upendo, ni ibyishimo, furaha na mahoro, amani. Okay, ibi bintu bitatu, mambo haya matatu, buri mugabo wicayemo hano, kila mbaba ambaye anakaa hapa, buri mugore wicaye hano, kila mwanamke ambaye anakaa hapa, niba ushaka gusa na Yesu, kama unataka kufanana na Yesu, jya ubigendana, utembee nayo, ugendana urukundo, tembea na upendo, urugenderemo, utembelee ndani, ugendana amahoro, uende na amani, ugendana ibyishimo, uende na furaha. Haya abantu mwicarana, kuna watu unakaa nao usanga bafite mukushi ku mutima, unakuta ako na mambo hapa kwa moyo, miiba kushi ku mutima kama brush. cyane nivyo, kandi ubwo arasenga na huyo anaomba, ntabwo ufite imbuto z'umwuka, wewe huna tunda za roho, ufite mukushi ku mutima, huko na ile brush moja kubwa sana, ugenda n'urukundo kwa moyo wako, ugenda na mahoro, tembea na amani, ugenda n'ibyishimo, tembea na furaha. Haleluya, amen. Mu mibanire yawe n'abandi, kwa kuishi kwako na watu, ugenda ufite kwihangana, wende ukiwa na uvumilivu. Haleluya, amen. no kugira neza, na utu wema, n'ingeso nziza, na fadhili, no gukiranuka, uaminifu, no kugwa neza, upole, no kwirinda, kiasi. Urumva ibi bintu iyo bishyize hamwe, mambo hayo ukiweka pamoja, njya mbibwira abagore cyangwa n'abagabo, huwa naambia wanawake na wanaume pia, ubonye umugore, ukiona mwanamke, umugore, mwanamke w'umunyamahoro, wa amani, ariko amahoro nyamahoro, amani ile amani ya kweli. Abantu baba bajunjamye, kuna watu ambao wanatulia, ukagira ngo ni umunyamahoro, unafikiria ana amani, ariko aho azapfunukira, lakini akijifungua kidogo akakwereka ababera mubi, anakuonyesha yule aliye. ariko umuntu w'umunyamahoro, lakini mtu wa amani, ufite ibyishimo, ambaye ana furaha, ufite urukundo, ambaye ana upendo, urukundo kuri wowe, upendo kwako nk'umugabo cyangwa umugore, kama baba ama mama, urukundo ku bavandimwe, upendo kwa wandugu, urukundo, upendo, urukundo, upendo. uzi urukundo mu rugo, unajua upendo kwa boma, ugasanga umugabo akunda bene wabo, unakuta baba anapenda wa kwao, ariko bene wabo umugore, lakini familia ya mke wake hapana, kandi arasenga na yeye anaomba. Halo, mwebwe muri beza ntabwo ibyo byaba hano, nyinyi hamweze kuwa na hizo tabia. Ugasanga umugore, unakuta mwanamke, iyo bene wabo baje, watu wa kwao wakikuta, aracacana agakubita hirya agakubita hirya, anaenda huku na huku akiwatafutia, ariko haza biwabo umugabo, lakini wa kwao na mume wake ukagira ngo ni barafu, unafikiria yamekuwa ice. Halo, ariko abagore ba hano ni beza ntabwo bakora bene ibyo bintu, lakini nyinyi hamweze fanya kama hivyo. Mbona museka neza gutya, si mnacheka vizuri nyote, cyangwa namwe ninjoro mucana umuriro, ama na nyinyi usiku mnawasha moto. Ariko icyo ndimo kubasobanurira, lakini nilivyoelezea, imbuto z'umwuka, tunda za roho. Kabyuka mu gitondo, kiamuka asubuhi, kabwira Imana ngo Mana, unamwambia Mungu, tugiye kugendana, tunataka kuenda pamoja na wewe, urukundo, nipee upendo, umpa amahoro, nipee amani, umpe ibyishimo, nipee furaha, kandi ibyo uzasaba Imana, na yale yote utamwomba Mungu atakupea. Hanyuma kisha mu byo uhura nabyo byose, yale yote utakuta nayo, kwihangana, uwe na uvumilivu, ingeso nziza, uwe na kugira neza, uwe mtu utu wema, fadhili na fadhili. Haleluya, amen. Ibi ngibi rero Bibiliya tubwira ngo nibibabamo bigwiriye,
haya yakizidishwa ndani yenu, nibibaba mu bigwiriye, yakiwa ndani yenu kwa kuzidishwa, muzihesha agaciro, mutajipatia sifa, muzahesha Imana icyubahiro, na mutapea Mungu utukufu. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo, ndio maana Yesu akasema, umuntu nagira inyota, mtu akiwa na kiu, naza hondi, naje kwangu, anywe, 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 yongera anywe, yo anywe tena, ngo kukunyizera, kwa sababu aniaminie, ngo imigezi y'amazi y'ubugingo, chemichemi za maji ya uzima izatemba iva mu nda ye, zitatiririka zikitoka ndani yake. Ukiwa na matunda haya, ukiwa na matunda haya, abantu baragukunda, watu wanakupenda. Ahubwo ugira ibibazo, utakuwa na shida. Haruko abantu bajya bambwira ngo pastor ngo turagukunda. Kuna wakati watu wananiambia pastor tunakupenda. Nawe ntabwo ari je mukunda. Ninawaambia sio mimi mnapenda. Mukunda Yesu wa muri jewe. Mnapenda Yesu aliye ndani yangu. Ndababwiza ukuri. Hiyo ni kweli. Iyo mba ndi umusambanyi, ningekuwa mimi ni muzinzi, aba ndi umusinzi, mimi ni mlevi, nta nubwo bishop abanzi. Bishop hange nijua. Hari igihe utwara Yesu, kuna wakati unabeba Yesu, ukavuga Yesu, unamwongea Yesu, ukereka abantu Yesu, unamuonyesha watu Yesu, bakagira ngo niwe bakunda. Unafikiria watu ni wewe wanapenda. Hari indogobe yatwaye Yesu, kuna punda aliwahi beba Yesu, bayisasira imyenda igenda, wakaitandikia vitenge na natembea, bazana n'amashami barayizunguriza, wakaleta matawi wakaanza kuzungusha. Ngo umunsi ukurikiye yibwira mugenzi wayo, siku iliyofuata akaambia mwenzake, rero ubu naciye ibintu, sasa mimi huyu ni watari. Ejo nanyuze mu mugishaho, niliweza kupitia hapo town, abagore basasa imyenda, wanawake wakatandika manguo, abagabo baca amashami, wababa wakaleta matawi, bagenda bamuhungiza, wakaenda wakizungusha, wakaniimbia. Ndi ndogo birayigwetsha wanjanye nkajya kubireba. Punda mwingine akamwambia unipeleke na mimi nione. Zica mu muji, wakapita katika mji, wanatembea, ziragenda, wanatembea, zibona nta uzireba, waona hakuna mtu hata kuangalia, zinaendelea pia, zirakata zisubira mu rugo, wakarudi tena nyumbani, hakuna mtu wa kuzitazama. Ibyo wambwiraga nibiki? Mtu akamwambia wewe kijana, ulinidanganya kwa nini? Utibari abantu bahinduka vuba. Wakaniambia hao watu wanabadilika haraka. Unajua jana natwaye wa mugabo, nilikuwa nikibeba ule mume, bashasha imyenda, bazungusha amashami, wakizungusha matawi. Indite ese nibyo ngibyo, kumbe ni hayo. Tiburya ntabwo ari we bayazungurizaga, sio wewe alikuwa akizungushia, ni wa mugabo wari uhetse, ni ule baba ulikuwa ukimbeba. Nibindi rero nayo tena, iyo ucometse muri Yesu, kama wewe umechomekwa ndani ya Yesu, ugasa na Yesu, na unabadilika unafanana na Yesu, ukifungua kinywa uhumura nkaho unywera, unaleta harufu kama mahali unakunywia. Iyo umbuye akanwa, ukifungua kinywa, uririmba nkaho wanywereye, unaimba kama mahali unakunywia. Ukitembea kwa njia, ugenda nkaho wanywereye, unatembea kama mahali ulikunywia. Unaona Yesu, unaona Yesu, ukajyana impumuro nziza ya Kristo, unapeleka harufu nzuri ya Kristo. Imani waho umugisha, Mungu awabariki. Ariko uyu mugoroba, lakini jioni ya leo, mbere yuko mbareka ngo musirimbi, kabla sijawaruhusu kumchezea Mungu, niba wicayemo hano, kama umekaa hapa, kawumvise umwuka w'Imana, lakini unasikia roho wa Mungu akubwira ngo muri ari ya magambo, anakuambia kwa maneno haya, yari ayawe, mamoja alikuwa ni yako. Hari ibyo ugomba guhindura, kuna mambo lazima ubadilishe, kuna vitu lazima ufanye. Ngirira neza, nitendee mema, uzamura ikiganza, inua mkono wako, ubwira Imana ngo Mana, ambia Mungu, hari ibintu numvise uyu mugoroba, kuna mambo nimesikia jioni leo, nabifashe mbigize ibyanjye, nimefanya kuwa yangu, ufashe kubisohoza mu buzima, unisaidie kuyaweka kwa matendo katika maisha yangu, nikuheshimishe, nihesha agaciro, nijipatie sifa njema, mbera abandi umugisha, ili niwe baraka kwa wengine. Turagushimye Mwami Yesu, tunakushukuru Baba. Urebe ibiganza byose bizamutse, tazama mikono ambayo imeinuka juu, ndetse nibitazamutse ubifate, na hata yale ambayo yameshika, yote aliye hapa umwiyegereze, musogeze kwako. Kuko ijambo ryawe riratubwiye, neno lako linasema ngo hahirwa umuntu, heri yule mtu Imana itoranya, ambaye Mungu amemchagua ikamwiyegereza na kumjisogeza ndani yake. Kandi Mwami Yesu, na tena Baba Yesu, wewe ntabwo ari uko wabigiye, wewe si kama hivyo, ahubwo waraduhamagaye, ulimetuita ngo mwese nyote, abafite inyota, walio na kiu, abafite inyota, waliokuwa na kiu, abafite inyota, waliokuwa na kiu, muze munsanje, njoni kwangu ndabaruhura, nitawapumzisha. Abafite inyota, waliokuwa na kiu, muze munsanje, njoni kwangu, imigezi y'amazi y'ubugingo, chemchemi za maji ya uzima. Tunasema tukiwa kwa madhabahu haya, ufanye jambo kubwa, nende jambo, ndabasengera, nitawaombea. Ntabwo mbivuga kugira ngo wenda mbikundisheho, mimi sitaongea hayo ndio munipende, musanzwe munkunda, ibyo ntabivuze, ni munanipenda na kabla sijasema hayo, ariko ndabasengera, lakini nitawaombea, kandi nzakomeza mbasengera, na nitaendelea kuwaombea. Hari abantu bambwiye ngo barashaka kunyana mu Minembwe, kuna watu waliniambia tutaenda nao Minembwe, nzajyayo uko nashubijwe, nitaenda huko nikijibiwa, nashubijwe, nikijibiwa, ninsubizwe, nikijibiwa, nta nubwo muzampenda henda,
Mimi hamutanibembelea. Mungu usikie. Kiwero cyawe kiboneke. Na utukufu wako uonekane. Amen. 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 Shangilia sana kwa makofi mazuri na mengi. Amen. 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 Amen.